Right, Motelecho Mutse Community Radio. 96 number 3 FM. At 29 minutes to 10 o'clock. Aria leboga di take show cha tlo cha baroka. Here we go. Askotani tsa maletlo cha baroka. Abaro phekola ka meropa. Abare o phekola ka meropa a tlo utša baroka a gome ga gone molato ka kapa ya radio ka go rialo re anamela magagešo ka kua ba mpontšha ka menwana ba re ka kapa jwale a dinamele ka kapi ene di anamela ka nnete go mentle le go senya sebaka ka kapa radio ke gona ka fale ka go Professor Amremi ka mo fa sebaka se gore atamiše motheletše gore le kgausi mo artheleditšego a le gona Professor a ke tamiše malome ka kapa a ke tamiše bokgoši ke tamiše bokgošigadi ke tamiše baruti ba porofeta a ke tamiša setšhaba ka moka batheeletši ba Motse Community Radio Station ke a le dumediša ba gešo ka mola dikgokaganyong tša leago ka Facebook ke re dumelang balli ba rena ba lekgono ba bošegong ba lekgono re a letama ka moka ke dumediša le banna ba re šomang le bona ka moo dumelang ba gešo re a leboga ge le kgonne go ka fihla malome ka kapa ke nagana re ntle le go senya nako le go le gona batheeletši ba kwe ditaba ka moka ka botlalo re batle ba kgone go fa balli ba rena maele a makaone gore ba tle ba kgone go ba le bophelo ka gare ga malapa ga bo bona ke leboga kudu malome ka kapa ke go leboge Professor Moremi ke go lebogehle gomme pele ke ya ka kua go balli ba rena gore ba ye gore fegolela se borala ke kgopela go thoma ka tsela ye gore ka moka ga rena re tla re kgone go ba mošito o tee ka kapa ya radio mo e leng gore go ya ka balli ba rena ka kapa mathata a thiba letšatši gomme ditaba tše ke di thomago ke di thoma ka sebopego se Sepedi se re ngwana wo a sa lleng o hwela thareng pitšaše e ya kgaba-kgaba ka gare ga yona re inolla lenanego la tharolo ya mathata leo le tlago wena la bobedi le la bone go tloga ka ere ya senyane mathapama gomme re go swaretšitše dumelang ntate ka kapa o bolela le Leboga Malika mo motseng wa Senotlelo be ke kgopela go thušwa be nka kgopela thušo go ntate ka kapa le babe ba pitšatše kgolo ga mmogo le yena ntate Moremi ka lapa la gešo mo Senotlelo ga Malika ke dula le bana ba ka ba 6 le setlogolo sa ka se setee le ngwana gešo wa mošimane mara ga a dule le rena mogae o dula ka lefaseng la Makgoweng and then ke na le mengwaga 39 ka June ka di 7 ke tla ka ntšha 40 tate ka kapa ka molapeng le re dulang ka mo go lona a gona bophelo next bošego ge robetše o lala o ekwa dizwana di wela fase ka mo ntlong mafesetereng go bapalwa dimaskitlane ka nako nngwe ke na le go omana ke ekwa dimaskitlane tšeo ko omanye o kwe di-full step motho a gona o kwe a go tswirinya a dira dinxa sisi o kwe di-full step di subelela tate ka kapa tšhelete ga e dule ka ga gešo ke tshwara ka kgwedi a ke bereke mara mo kgweding ke kgone go tshwara tšhelete e ka dira ma 3 point something ka kgwedi mara o ka se tshepe ge nka go botsa gore tšhelete eo ge ke e swere a ke tsebe gore ke dirang ka yona even le ka mo re dulang gore o no bona gore ke mathata fela ntate ka kapa ke reka 50 gabedi mo kgweding mekotla di-race kgwedi yona ya March o ka rekile mekotla me 3 ya race dijo a di dule total tate ka kapa ke ile ka tswa ka ya go bore a tseba dikerekeng dingakeng bona ba mpotša ntwete ya gore ka gore ka mogae go ile go ba le mahu a mantši a go hlomagana and then re ile ra dira eng ka ba botse ra sa ke re dira selo ba re swiswetše re mo leswiswing and then re swanetše gore re hlatswe motse ngwaga go feta ka December
moshimana ge o ile a dira modironyane o wa go hlatswa motse le ditaola go na le ditaola ka mogae tatemogolo ka be e le ngaka le papa ka be e le ngaka then ba re hlatswe ditaola gobane le tsona di siswetse kore santse go hlatswe ditaola le motse ga mmogo le rena ngwaga go feta re dirile jwalo ntate ka kapa hai wa tseba o ka re go senyega go ya pele go bolela nnete a gona di-changes next and ge re be re sa gola ntate ka kapa re godile ka mogae e lelapa le e leng gore be le tšhaba ke batho ba re kokwa ka wa loya a gona bothata re godile ka gae ke rile ge ke dira grade 5 ge ke gopola gabotse ke ile ka re ke robetse bošego ka kwa motho a ntšhikinya mo hlogong ke ile ge ke re ke tshwara letsogo lela be le kwagala e le letsogo mara le ne le maboya o ka re selo sa maboya jwale ke ile ka tsoga ka gwella koko a laeta le bone ka re koko go na le ntongwe ya maboya ya ntsoša koko rile nkara ba rae o lefiega wa boifa robala papa ba a sa phela papa o ile a tsoga a laeta primer stofo a tšea magegiša a ngoretša gona bothata ra robala wa be go a sa re ile ra qhoba tšatši le lengwe be go ne ntwa thurumu ka montle ba re ko khiela be le bošego ke ile ge ke tšwela ka montle ka molapeng ka kry-a tšhwene mo mmotwaneng ka ketima ke tsena ka ntlong tšhwene ge ba tšwela ka ntle a gona tšhwene ba kileng ba e bona ba kry-a selo mošimana a gešo o ile a re tšeng a tšwela ka ntle le yena be sa le monyane mare ba hlalefile a boa ketima a re noga e kgolo ba tšwetše ka ntle papa ko rile a fihla ka ntle a lebelela nogela a re noge a ine taba e tlogeleng e ya mo yang ke noga badimo go o bone nogela o tsebe gore o na le matlatse so go aya batswadi ba ka ba hlokofala ra šala le mokgekolo a butaka re ba bararo go maka ene o nyetswe ka rena moki go aya butaka a hlokofala re šetse re le ba babedi ka ge le gone bale re ntse re le ba babedi jwalo ra šala le koko before a tlo hlokofale ba dira dilo tša dimaka ba kgone go tsoga bošego a kokotela mošimana a gešo a mmotša gore a mokhaphe kae nkuruane ba tshuma batho a mokhaphe o tshumiwa o namela dromo re makala ra thoma go mo khielela ka mokamoreng ge re robala bošego tšatši le lengwe ngwana gešo wa mfounela ka go maphasi wane gore mo go nna gore gape kokwago o tswele ke re koko o tswele o re ee ke re o tswele kae ka gore re mo khieletše o re aowa le nna a ke tsebe ee tla re tle re bone gore o tswele kae ke tswele ge re fitlha wa kokošo montle o tšhepile ko mmotse thata o bolela gore yena o yang kuruaneng o emetše mošimane wa gešo mošimane wa gešo wa mmotsa gore o tswele kae koko swara kwa wa tlogela mošimane wa gešo bile thomo mmotšiša ka bogale gore ke re makoko o tswele kae napile o re yena o tswele mo lefestereng ka nnete ge re ya lefestere le botse festere la gešo le godimonyana ga le fase le godimonyana mo e leng gore mokgekolo wa go lekana lola wa gešo wa 80 something years a ka namela mona lefestereng a burunga ba le ka mošimanyana mokgekolo wa gešo ngwana gešo ke ga mmotsa gore re bontšhe gore o tswile ba motsena boela aowa mane o no namela a sa ke re tshepe ka kry-a mmereko mo di-RDP ka bereka di-RDP mo gae re bereka go aga di-RDP ra be ra fetša ra go berekela seabe le nokaneng be ke dula seabe bana ba ka be ba šitše le mokgekolo le yena mošimane wa gešo ke rile ge ke tla be ke tla gae di-Friday ke rile ge ke tla gae gona go šampotsa gore wa tsaya go šatle go diragala taba semaka mo ke re molato na a tsoma ke motho wa go rata o tsoma ne ba ile o tsoma ka bona ba boa ka masa gore ga boane ba tshwere kolobe o re ke tshwere ke tlala ene ke duma gore ke je ka name ya kolobe na a robala ka ntle o re ke ya ka ntlong ye kgolo ke bona le bone la tuka sestere ka kua go ene ke ra bo magoko o robetse le bana ba le ba lebetse o tima le bone o ya ka gae ya ka gae ga bula lebati la modumela o re wa tsa mo pele ga ka go le re burukutu ke le swiswi ga laeta le bone mo leboteng o kry-a koko eme mo pele ga gage
wa motšhergane o wa mo kae kokora wa nna ka wa o re jwale o dirang ka mo ka nako e o re ke tlo hlatswa ditswana o re aowa o hlatswa ditswana bang ka nako bana ba sister ba kae o re ba robetse ke rile ke fihla ko ka kry-a ba nkheletse ka ntle kry ke ya go bona ko re bala le bona ke kry-ile ba nkheletse ka ntle so o re ba le wena o hlatswa ditswana ka nako e na o re ee ke a di hlatswa ke re sa le bo 9 ngwana o la ba gešo re ke re aowa a se bo 9 gape magoko lebelela nako gore ke nako mang mogekolola o re aowa nna be ke re sa le bo 9 ngwana o la gešo re aowa ke tswa go yona ene ebile le nako e la o e tla matšhišinyana fitlheng sister a ka go botse ke no te khomolele so a ke tsebe ntate ka kapa gore dilo tse di diragalang ka mogae e ka ba boloi or maybe ke dilo tseo tša badimo or maybe ke dilo tša mogekolo ka lebaka la gore ba bangwe ba re botsa gore re dula le dilo ka mo ene le nna ka saeteng le le ke a dumela gore re dula le dilo ene gona jwale mola mogekolo a tlhokofalang ke gona ke thomo o dumela gore mogekolo o ba seleka ntate ka kapa dilo tse e leng gore di a diragala before tlo tlhokofalane re re ge re mo apetse re mo fa dijo a re botsa gore yena o ja jwang bana ba le ka kua ntlong ba saje mara ka ntlong go tsena a gona selo re mmotšhe re bana ba feng a re ba lla ka mola gona jwale sentse a tlhokofetse re na le bothata ba gore re na le ge re robetse bošego gore kwe go lla bana ka mo ntle go lla masea ntate ka kapa so nna ke te gopelela thuso magagešo ngwana gešo ka lefaseng la ka magweng mara re dumelelane nna le ena gore nka dira se ke se dirang gone jwale ke mmoditse gore ke nyaka go dira so gore le ena gane bothata so nna ke gopela thuso ntate ka kapa ke gopela thuso go baapei ga mmogo le ntate moremi nna re gopela thuso le tlhatlho ditšhelete ga di dule ga ke tsebe gore ke dirang ka tšhelete ke kgone go dira dilo ke tlhakantšhe dilo ke mete gore kgwedi e tlang tšhelete la ge e tla ke nyako go dira 1 2 3 ka mo ntlong ebile go ka bona o dula fase wa discussa gona go senyega le go feta o ka re go phala ke go gomotse nna ke a gopela ke a rapela ke a leboga thate ka kapa tsotlhe tšeo di tlhokang o tlo di hwetša fa butse community radio station 96.3 FM your friend to rely on right motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM metsotso ke lesometshela fela go ikela go ere ya lesome ka kapa radio ke na le professor Moremi ka fa baiti ba rena ba gorogile gomme moroka di kwagetše ge e ka ba go ya ka se re se kwele go fa go ne le tše e leng gore ba di šile kapa go ne le tše e leng gore di tla utulla ke dipotšišo tša rena goba go tla ba le ka mokgwa e leng gore go tla diragala ka gona ka kapa go tloga mo go tla be go diregile moroka ke tla ka mo go wena ka mowe mabapi le se e le gore se sa tšwa go kwagala gone jwale ka fa moroka a ke go leboge malome ka kapa a ke leboge balli ba rena re sa leboge mathata a e leng gore re a kwele fa kgatišong ye le go gore e bile gona e kuša bohloko kudu ga itšedi tšaka a re tsebaneng re tle re kgoneng go tsena ditabeng ga itšedi wa beng a bolela mo kofi ke nna ke mang lebogang rinki maleka lebogang rinki maleka re a go leboga ga itšedi yaka ga itšedi wa gare ke mang Dimakatso Maleka ke nna morwedi wa gago ke Dimakatso Maleka morwedi wa ausi ya rena ka mola ka mothukwe ke mang ke Modiere Mamogobo ke ngwana motswalaka ke ngwana motswalago a re šetše re tsena ditabeng a re ya mola go kgaitšedi ya rena ausi Rinki taba ye ya tshokolo ye o e bea go fa kgatišong go boletše wena go boletše nna o ka e tlaleletša ka goreng ke lo tšentši ntate Moremi tše diragalang ka motsengola ya kore e no re fa tšona ka moka ka botlalo re tle re kgone go tseba gore re go thuša tše dingwe di diragetše kgale gone jale go sa tšwela pele go a diragala ntate Moremi ka mola gae ge re gola re gole e lelapa le e leng gore ne ba re ba go a loiwa ba re ka mo gae go a loiwa ya ya
so dilo tša gore ka gae go a loiwa ne nka se di entertain too much because be ke sa lo monyane and then rena re tseba ba re motho ga a loyane le ditloutlwane gore re santse re di bone ba re tloutlwane tšela ntate moremo ne ditloutlwane santse re di bone so ge re tsena ka mo dintlong re sa bone selo a re dumele gore ntate moremi wa loya yeah and then re na le that thing ya gore o kry ge re dutse le makoko ke mmotsa koko wena batho ba re wa loya a ngwana ka nna ke loyi maybe ke a berekišiwa a re ye mothong maybe ke a berekišiwa a re tse go yona ke gopola tšatši le lengwe ngwana ge šo ila lwara mme o mongwe ke mme wa mo family a molora a re o tsena ka dikobong tša gage o ba sa tsena sekolo ngwana ge šo mokgwaneng ngwana o la o ile a tsoga bošego a tla ka kamoreng yaka a tsena ka dikobong tša bo motlogolwage a re gape ke lora motho moso a etswa ka gare ga kobo tšaka e re ke robale le lena ka mo ke a boifa ka gore be ke tshwere ke segateledi mošimane la o tsena ka dikobong wa robala ra robala re tima mabone segateledi sela se tla go nna ge ke ntse ke robetse ke lora monyakwa ka kamore o tswaletswe so o ka re ba o kgathileng bobo so mo fase so ka kua ga ona ke bona koko o dutse so wa sega go na le nthongwe ya moselantšhutu or ke ramuswe or ke katse mara a se katse something like ramuswe o lwela o tsena ka mo dikobong tšaka so ke lwa le nthwela mara ke ga tshwere ke segateledi nthwela ge e tšwa mo dikobong tšaka ene gore furutlu ya re ka mo fase ga setulo sela sa mokgekolo ya dula mokgekolo la wa sega ke phaphame ge ke phaphame ke botse bana ba re khuname re rapele gose ge re nwa tee ke mmotse koko ye a ka go lora gabotse mabane he o lorile go diragalang ke a motlhalosetša a rai ke a berekišiwa re ka nwa mothong ge lo re le nagana gore ke a loya ka mogae re ka nwa mothong ke a berekišiwa ga re tse go yona le rena vele ka sete le lengwe a re believe gore wa loya cause a gona reason e re bona eng ya gore re ke moloi go ile gwa ya re tlhokofaletše ke batswadi re šetše le koko bana ba ra ngwana ka ne ba ne le go mfounela ke tshwere matogo Jimiston ngwana be e sa le o fela ba re monna nko o tle gae o tlotše ngwana gago wa ke tlotša ngwana ka gore o ne le magoko le maloma ba re ngwana o la bošego o lalalla e tlotše ngwana ke gopola ke tlile gae e le Good Friday Eve ge ke fihla mo Pretoria mo o ka re ne le bo ma 11 ke tsene gae ka bo ma past 2 ya masa ke etla ke latile ngwana ke le ke fihla ka mmotsa ka re magoko ragile ka goro ka kwa ga ngwane ba ne le complain a gore ngwana wa lla bošego so e re ke go khutšiše ngwana a re wa santse ba go founele ba go botse gore ngwana wa lla bošego wa santse o tlo dumelele batho ba ntweša le wena ka tšwa mo go yona ka tšea ngwana ka boela morago ge ke fihla magweng ngwana a thomo ntshwenya ngwana wa lla o re bona dilo ra emaeme ka ena le papage aowa a šule gone ke mosadi a netaba go ya papa bona ra tlile gae tšetši le leng o robala gae gore o lorileng le lekgono a ke tsebe sa nkampotša lefoko la le boletšeng foroge ga a tsoga ke mokhapha tsa mawela magwe o rile go nna re magodi makatso ke kgopela o ngathele mobu wa ka mogageno ka lebaka la gore bana baka ba dula ka mogageno e le mogekolo wa kgoro ra go bana ba okay ka re bana ba ka ba dula ka mogageno a ke bone go le safe for bana baka according to toro ke e lorileng bošego ka re o lorileng sa kampotša mara nna a sa ke ko ngatha mobo gobane le nna ke tekole ke sa motshepe gore nka tšea mobo ge šo ka mo fa ona re tšwele go yona e fedile gwa ya abutaka wa go hlokofalwa ke mošalang ka morago na a ne le bothata ba gore ba mo kry-a ka mo metseng bošego ba sa tsebe gore o tsene kae ba re go khetšwe mare ba kgone mo kry-a ka mo metseng a no tsena nje a no robala ge ba mo kry-a mo kry-a a robetse re ile ra ema ka yena ba re botša gore o tshwenya ke leina mo rileng ra moiša ba re botša gore santse ba mo tšhentšhe leina o tshwenya ke leina emapele o tshwenya ke leina a etswa ka gagabo a tsena ka malapeng a batho a phasha mejako e tswaletswe gomme a tsena a robala gomme ba re bothata ke leina ga re ile ra botšiwa jwao okay ne e le motho le gore na a tepereka yena na tepereka vela ne mahlatsa a bereka gabotse ra mo kgopela gore a reke pudi
then re ye ko Limpopo ga bommaka a yo tšhentšhiwa leina leo a re gore na re ke sa kokotletša na bereka go ka dikoloi a kry space Mamelodi Mafias yeah a yo dula ko a berekela kowe ka 2013 o mfounetse e le ka di 16 bošego a re kgaetšedi o managile go rekela bana diaparo ka moka tša Christmas na ka re ke managile mare ke shota ka babedi ke shota ka ditlhako fela a re mo nna re kgopela bosese ka di 16 o namele o tle mo toropong re tle re kopane then o reke tšo shotileng ka tšone o berekele dijo tša Christmas re tla boela gae ka moka ka di 16 forogo ke rile ge ke tsoga ke le ka metsing ke tlhapa ke te prepare ke go tsena o mo mogekolo ke mogadikana kokwaka tatemola ka nane basadi ba babedi o rile ga a fihla a botšiša bana ba gore mmago lena o kae bana ba re wa hlapa a re mmotseng gore maloma lena ba re o huile yena o ke hlapang ke ya go yena o huile ba re o huile ba re o bolailwe ao ge ke ya ka kwa go borangwane ko ba tlhagolosetša gore gape ko kutlile ka mola gae ke kry-a mošimano mongwe wa gona mo saeta rena o ka mola o tsamaya ka koloi ebile gore mo gona re tsamaya o hlapa selo sa senya nako hlapa ko go tšee ko go iše kua magweng ko ba reng a buta go ba mo kry-ile gona strateng ro mmona ke re tšo na wena a ke na tšhelete a petrola ra ke nye ke selo koloi ya ka gore beso ke a butago ke ile ka gae ka hlapa le mošimana ge swantšhalang ka morago ke šetšeng le ena ra tša ra ngwane o mogolo ra tsamaya le ena ge re fitlha ra mo kry-a mo re no kry-a bobete ba madi fela re no lla madi ba re forensic setse motšere ra tloga ra ya forensic re fitlha ba re no le ka se kgone mmona ka re today ke holiday rena re ka no le guide re tsamayang lo dirang ditukišetšo tša di-funeral eng le seke la jago motšea cause dimušara di a renta ka nete re buile ra dira jwao go a fitlha tšatši leo re molate ra molata ra mo identifya a ya mmušareng wa rena ra mmoloka re mmolokile e le Saturday ne le di 25 tša Christmas ka di 26 mosegare be re dutše le mmamogolo a rena wa gile Mbozini ka mo Limpopo go tlile mogekolo tsoko mogekolo e leng gore ba phela ka mogae le mogekolo a gešo re tseba e le tšhomi ya mogekolo a gešo le gona re ntšha ke ge a bitša ka mo jarateng Jack ratšo o jika ka mo jarateng Jack o ke yena re molokile maabane gane o ka yena mošimane o latla thibe dikgomo tšena napile mamogolo ka re boelang ka mo ntlong le tlogele motho wa rase re boela ka ntlong wa rase ebile ke tla le mo le gore ke fela pelo ke a tšwa ge ke tšwa ke no ya mamo khoneng ya ntlo ka just tulo ka dula mogekolo jikile ka mo jarateng a bitša a buta ka ba a fetša a tšwa tsamaya tšatši le leng gona ke robetše ke lora papa ka ntsoša bošego raga ditsoga o bone ke a tsoga ge ke tsoga ka mo ntlong ke kry-a go le bright o ka re go sele napile ke beya metsi stofong ka setoritori ke re tšo bana ba ba latetšwe sekolong ge ke boa ke phaya garetene ke re ke nyako bona ka ntle ge ke phaya garetene ke kry-a yena mogekolo lana a bitša a butaka ka mo jarateng a le mo lefestreng a šetše ka matswele mara go mba le hlokofetše a se gala hlokofetše a šetše ka matswele tswalela garetenela ke a khunama ka rapele ka robala a gona molato go ya kokola since lona tšetši leo a sanka gata ka gae o thomo ya ka next door ka mola ngwana gešo a lorile mogekolo a gona a tsoga ka kobong tša gage o thomo ya ka moo a gone molato go ne le mme o mongwe ka mo next door ke ngaka nako nngwe nano fela ntsa nthuša ditlhogwana ka bana nako nngwe ke a go yena mogekolo le gore mo gonna gore go ne le mme o mongwe ke thasitše le yena sanetse ko leboga bongaka kae seo re nyaka ba khapi kgopela le re khapeng ka gore lene ebile le tlhole mpethela meropa ka mogae le tla re thuša ka go letša meropa tsamaya le mmeola e re ntse re le kwa bošego ba ntse ba bina go tlile ntate o mongwe go nna a re mo go nna re a buta go tlhokofetše jwang ya mo tlhalosetša a re a buta gore ko go botse gore o tlogele go lla ka gore o na le mmago le papago mo aleng o tla itefeletša ge nako e le right napile gore ka gore ke bona mahu a mantši a go hlomagana ka mola ga geno a se maaka
le dirileng after mago ao ke ra wa ra dira selo o re gape le seswetše ka mola le ditaola di seswetše le lapa le seswetše wa ema ke a go bona o nyaka thušo mara thušo o ka tsogile o e kry-ile ka gore ga o fiwa ditaelo o ya le tsona ka mola lapeng le le seswetšeng so taola ditaelo tšela ge di fitlha ka mola a di bereke ka gore le tsona di a seswala ka nama ka dula stela ka thomo go rasetša mošimane a gešo ka taba ya go hlatswa motse le ditaola wena malome dira gore o kry pudi re hlatswe motse ka gore mo gotlhe mo ke yang gona ke botšiwa ka motso maybe ge re ka hlatswa motso go tla ba kaone ka mogae ka nnete ngwanola ngwa go fetileng o mfounetše ka September a re ke kgopela gore mo January o nyake date ke nyaka go dira tabelo ya gore re tlhatswe motse le ditaola le rena re tlhapeng ka mora ka re a re dire ka beka bobedi ya January ra dumelana senenneng ka kry-a founetše motlogolo a ge mfounetše a senkry a founela motlogolo a o botše mmago gore tabele ke e dira ka di-23 December ke sa e dira January ke kgole January o tšo nyaka pudi eo ga a fetše o nyaka pudi ra nyaka mongaka ga a fihla a re botša gore yena ga a hlatswa motse a berekiše ntwa go phela a hlatswa motse le ditaola le batho yena a berekiše ntwa go phela so go ra gore pudi eo e tla no ba sešebo so ntho a itšereng o tšere ditaola a di bea mo kgorong le rena ra ba mo kgorong a tlhakantšha tša ditlhakantšhang a tšea lesuelo a re gaša a gaša ditaola a tsena ka mo dintlong a gaša a re go fedile a patelwa a tsamaya morago ga mowe ntate Moremi ai a go loke mongaka o ke mohlobo wa gabo lena goba ke ba ka go tswa ka ntle ke mohlobo wa gabo rena ebile tloga le motho mogolo gone jwale memaskitlane mafestereng go bapadiwa dimaskitlane go tsena ka ntlong o polaka stof o direla ngwana porridge go boa o re maybe pitša mo eleng ya bele re ke apele ngwana porridge o kry-a stofo sepolakolotšwe gore sepolakolotšwe ke mang a re tsebe and then dijo di a dula ka mogae aowa ke kgona reka 50 gabedi mo kgweding le ba ba kae ka mogae ke nna le bana ba ka ba 6 le setlogolo ke bana ba banyane ntate Moremi mo e leng gore ba ka ja 50 tše pedi ka kgwedi kana dimikotle meraro ya reisi ka kgwedi taba tša gago mama di kuša bohloko ene ge ke dutše so ka gae gona gore ge ke dutše so ke nnoši ke bona o ka re ke bone motho a feta re fe ge ke emelela ke nyako o bontšhiša gabotse ga gone motho ka mogare ga ka morebe go robala mokgekolo go robala ma ga re sa dula ka mo ntlong tšeo re ile ra ngwadiša di-RDP go ne le RDP ya ngwana gešo mo pele ga ntlo eo go ne le RDP nna ya ka e kua jarateng mara gona ka mo jarateng e ya bulwa ntloe ke a di bula ke a di kolomaka ebile ya ka kua gae ke ka mo rapeelang ka gona ntlo ya mo be go robala mokgekolo e ya bulwa ke lerope e tšere ke phefo mara ga a tlo tlhokofala be re se tlholele re sa dula ka mo go yona o robetse le dula ka mo dintlong tše di swa alright wena mama o ka tlaleletša ka goreng mabapi le tabeng ya go bona tshokolo ya bona bona ke kgale ntše ba llantša e tla mo go nna ntlhalošetša gore ka mogae bophelo a bo gona a ke robale ke bona batho mo mafestereng ene gone ngwago mo be gone le funeral a ke tsore be le funeral re be le modiro na e re le ko gae ntše re dutse mo bohlareng go tla ngwana gage wa mošimane o monnyane so ngwana la o tla lla a fihla mo go mmage o re mama gape nna go ne le bakgekolo ka mo leropeng ka mola ba mpitša bakgekolo ba mpitša nna ke ba tsebe ke ge ngwana a tlo tšhaba a tšhabela ko gae gore a tle ko mmage a tla mo hlalošetše gore go diragalang so bakgekolo ba mmitša le kae a le ka gae ko mo fe a bitšang ke bakgekolo o šetše o gona ko monnyane o na le 9 years ke kwele gore bošego ge le robetse go lla dikotlelo ka kua gae di lla nako mang so
mapast from entle ke ditori tse ka from 12 o'clock and then room e llang lesia ke efe ka ntle gona ka mola leropeng le la be le dula mogekolo a go le bana ba masia ba ileng ba bolokwa ka mola gare ga maropi ale taba e ya masia e bile gona papa go a sa le gona papa ka ga sa phela be re sa bone mehlolo mohuto ke kwele le bolela ka noga ye nngwe la re salela e bona papa re tlogeleng ke ya badimo e be ile ka kang ka bogolo e ka tloga mo e fihla mo go ene kotho e kgolo e black and white koko le ile ge le mmotsa ka yona a reng aowa sanka re selo ene mola le gore le yena koko le papaka ne ba kgona re ba cabana papa ka mmotsa gore ke moloi se se riang gore le nape le tshepe gore mokgekolo ba a sa rietša nnete ke eng kgaetse diaka before a tlo hlokofala go hlokofaleng ga gage go bile jwang go bile boima ya ka gore be re kgone gore re motse ba robetse re no re robetse ka mmawanono ka go kokota motho ge le bula ba ne le mogekolo ba re mokreile ka ntlong a wa re bolele fele ino ba tabela gore ke mogekolo o swere ke botsofadi e le mang a re ba mo kry-ile ka ntlong bona ba tlame ba mo khaphile o mogekolo be ba mo kry-a ka metseng ya batho aga ene metse ne ba mo kry-a ka mo go yona ntate moremi ke metse e leng gore le gone jwale ba re ba a seleka ka metseng eo ke metse ko kwa kana ba rata mo kry-a ka mo gona ko gone bagekolo le gona ka fa so lena jwale ka ge le bana le baka mo metseng eo le ya kwana and then story se sa bagekolo ba le ya tseba then a sankalana o dula la groupana jwale ka ge le bana la nyaka thušo mabapi le tabeng ya bagekolo ba gape ga bo mmina bona tlo mpolediša thata ske la bolela malapa a batho a kere a re nyake malapa a batho a kere a wantate ka kapa a re tsebe story so ne re no tseba ile ba gwera ba gage o lena le tsebe le no tseba ile ba gwera ba gage okay nto ke nyakang go ikwišiša ke gore ka mola gare ga lapa la gabe lena le a sokola ya bobedi ke gore le experience mathata a go swana and then go bolelwa gore mokgekolo o ba kry-agala ka malapeng a batho and then malapa ao a kry-agetsweng ka gona le bana ba gona ke kwele kgaitsedi ka mola re no re kgona go kopana ra bolela ra kgona go kwišiša gore re ne le bothata bo botee bo bo swanang a nke le bolela ka re no boledišana jwale ka batho ba ba tsebanang ke go kwele wena kgaitsedi ka ge o le modudi wa ka mola gae we le mmago boroko go wena bo sepela jwang go ba di tlaiša go di sepela jwang ka gare ga lapa go tlaiša gona re a tlaiša gana ke nna motho a le goreng ke rata go rapela ka gore gantši bošego ke kgona lo ara dilo tše di seng gabotse mare go ka no dula straight so o tla bo re thagile kudu kgaitsedi ke a tsoga ke a rapela ka re le ngwana ka gompa le bošego a sa robala ka mathuane wa tsoga wa tšhabore go ka mo dikobo o re mohlobole diaparo a se nyaka le go apara dikobo walla o re kgokgo kore ke a rapela kore re mo rapeletše go fitlhelela swara ke boroko e be le gore a re sa robala go fitlhelela ka mafaife be gona re robala ene koko ga tlo hlokofale nna dira dilo tše makatšang ka gore na kgone o tsoga bošego a tla ke timare wa nkitimiša ke motšhabetše mara nna ke robetše ke kwele mama a bolela nthong wa re o ile a re ga a tsoga bošego a kry-a koko a sutile go suta a re wa nkurwaneng o ba ya gore ya nkurwaneng na re bo motshuma yena na tsoga a kokota lefestere la malome a ka re a mokhape ba nkurwaneng bo motshuma ene ne re kgone re rapile re mosolela dijo a re yena a ka seje bana ba sa je ka ntlong re mmušo re bana ba bafe a re gana le ba ke ba lla so re nagana gore tabe ya masia maybe ke bona bana ba na re a ba je ka ntlong so ba le mpotse mo ke kwelele re sale le bona tšhweni ka molaga e ile a felela kae mo wa ke tsebe nna maybe ne ke segona tšhweni ele e feletše kae mama a ye ka molaganyana mo išetse le maike tšhweni ye ke ileng ka e bona mo mmotwaneng ba ile ba re ge ba etswa bona ka ntlong
ba kry-a mo motaneng go sena selo ya no fela ka gore ke le fiega ke a boifa e no fela e le ka mogolo. and then noga yela ile ya bolawa a senke bolaya ba e tlogetše ya tsamaya ba re se ke ba e bolaya kore noga ye e bone ga ya bolawa tšhweni ye e bone ga ya bolaiwa. ke ile ka bona le mmaka a ntse a robetše ka mahlo a ka mabedi so senke lora ka bomafo ya masa ke tsoga ke ya mmerekong ke yo prepare scaftini ka re ge ke tswa ka batila ka morago la kitchen ka batho ke letswalo ka kwa mira ke re tširri ka go ka re sefatlhego se ba mpotile ke ka gare ga ice or something ka ema ka lebelela ka mo le ka maa ke bone selo ka katakata boela ka ntlong ka tsoša ngwano ka re ke gopela gore ke kgetše monyakole ka re ke gopela gore ke nyako tswa ka lefestere gore le nna ke tlele ke tlhaloganya gore ke tswe ka lefestere ke tse gore be e tswa kae ke gopela gore ke tswe ka lefestere o tswalele festere le mare ge ke etla ke go bitša o le bule a re mo go nna re ebe ke o go tša mollo santse ke apeye scaftini ke ya mmerekong ke le ge ke lebile mola gateng go na le motlhare o mongwe mogolo ka mpa sa gona be e le morithi le leswiswi ngwedi no le bright ke le ke tla mo gateng letswalo le le la boa ka fila ka tsela e la gape ge ke ema ka kwa motho a katakata ka mola fase ga motlhare ka ema ka lebelela ke bone selo ge ke kuka leto ke batamela mola motlhareng wa katakata ge ke re dodge ka kry le mmaka a šetša le so e lo mosehla o thenne a ketima ge ke ketima kokotela mošimana ge šomo lefestereng ka ge re sa robale ka ntlong ye teng a tsoga re sestere ka re tsoga ka pela tlha bone mma mašule wa ketimo ya tlase o ile ga a tsoga a bula lefestere o thomile ka go bula lefestere ke ga subelela gore phapha o ka re letswele le lebethamo yano ba gore ga go na nto e diragalang re mo ne re ke tse diragalo ye e diragala mama ga gwane nako e kae a phuthilwe a bolokilwe e ne e le sebaka and then o wa botša bokoko goba koko ba šitša robetše koko le yena ba setša hlokofetše go hlokofala ga koko o ba jwitše o riileng koko go riagetšeng go hlokofala a bajo no dira yona mehlolo ya gage na re dira yona tšatši le nnono re go robetše bošego a tle a leso a kokote lefestereng a re ka kua ba tshumile ditlhare di a mogama o ile a dira go ne le ragadi ya ka o mongwe wa Dennilton ragadi ya ka ebile a tlile a re be re setse re thomile go mo khielela ka mo ntlong ke mmeela bakete ke ntšha then ka nako ya go ke fetšo sola ge ke dula stele ke feditše meberekwanaka ke mmulela ke tseba gore o tlo dula mo ke dutše le yena ka gore ge ke le busy wa tšhabo ya metseng ya batho ba fonela ragadi ba re ra mohlakiša ragadi tšile Dennilton a tla gae ga e fitlhebile ba se monate vele a re botša ka mo gore ke ragadi ya ka ga bona koko re mmamogolo papa ka ne le ngwana a nnoši ga a fitlha re lena lehlakiša mmamogolo ba mfounetše ka mmotsa gore mmamogolo a go ke a mo khielela ka lebaka la gore mmamogolo o dira 1 2 3 4 5 nna re sega ke batho a ra go netaba mogutong o dutše a robala le koko ragadi ka past 12 o tlile go nna kokota lefestereng ke rile ge ke bula a re yo lebogang kokoago a šule ka kunya ko nrema ka haraka o re ke tsamaye ke go ragadi ya go kwa tlase ko robala gona ka mo disturb ragadi tsene ka mo kamoreng ya bana ba a robala le bana ba rile mo la re lo robetše ragadi a ngwelela gape re laeta mabona montle a re kokwa go šumontle ka lepona a wa kgaetšedi yaka e no re o be a se apara a ntshwarele a re kokwa go šuka montle a apara ke tsogile nna ka bula lebati ka mmetša a tsena ka montlong ka khiela a fetela gona ka mo kamoreng ya bana ba ka mo go neng le ragadi a o robala le bona ebile a ra tlo robala re dutse fitlhelela go isa tšatši le a robala mokgekolo be go ne mang ka moga be le wena le ragadi le wo goba be le yena a na nnoši ka kamoreng tšatši la hlokofala o hlokofetše a nnoši ke mo kry la hlokofetše foroge ke tsoga ke o mmulela ke re ke tlo mo preparela tee mo kry la hlokofetše ebile o ka re o phuthilwe e no ba mpopana fela mo mpeteng a ise be moswara mara sa go mmakatša ka yena ke rile go mo kry a robetše mošimana gešo ba setša ile segweng ka mo founela ka re jika koko ga pa sa le gona ngwanola o buile ga boa ne le mathomo ke bona stopo ka re vale re drivang a re tsa mo bitša rangwane
ke ile go rangwane ka motse rangwane gape ka mola gae go padile rangwane re ba le ro driver morwedi ka ra ke tsebe a re botsa kgopelo mote wa bommane yago a ye go thuša ka kwa lehlapišeng mokgekolo ka re nna nka se tsene mothola ke mme ke rile ge ke ya go mmane ke mmotsa gore mane tate o rile nkgapeng ka kua re hlapišeng mokgekolo 1 2 3 4 mane o rile a mfetola a mpotsa gore nna ke ngwetši ya semammang motho o be e le ngwetši ya mokgekolola ke mmago jwale ka gore mmago o hlokofetše o swanetse o hlapiše mokgekolola ka nnete ke ile le ngwana gešo ka mmotsa gore a ke na sebete sa go tsena ka kua setopong ke kgopela gore o tsene le nna o tla no dula setulong nna ke tla motlhapiša e selong o ne le nna ka moo ka nnete re dirile metsi ao ra mohlapiša ka fetša ka mopipa ka llakane re sa emetše heshe before heshe e tlo motšea o ka re ke motšhintšhitše llakane ga raro le thapile ka sethito mara yena a omile so taba ya sankala e tšela e fa bakgalabe ba ga Maleka mokgekolo a sa thoma go dira tsona dilo tše ka nako eo ne ba mmona ka re le ka metseng ya bona o ba ea a go ne le o mote a ileng a bolela selo lena le ile la no dula le bothata bo la kgotlelela a ba robala jwale ye le riang gore go njwale le tle mo ke lebaka la gore stile le ga robetše le palla ko go robala ebile o ka re go wese masiao yena a beng a bolela ka ona lena le kwa mello ya gona and then ke kwa o ka re koko ba fela e tla ka dikobong a robala le lena kgaetšedi o monnyane ba rereše wena ga robetše le wena o ba no ria mathata a dira okay ka lapeng la gabo lena lene mathata ba gešo bona ke koko ya ka malapeng a batho ene ge ke tlobelega mošimanyane wa ka o a gore o bitša ke bakgekolo ka leropeng ke mmelege go e sala la bobedi ge go e sala mantaga koko tlila ke tima ka ntlong yaka ka boma 2 a kokota rile e re mmulela a re dimakatso o ka yena ka gore na nkokotela ku a mpotsa gore o swere ke dipeine ke re aowa na ka tshwara ke dipeine le dimakatso šurobetše a re mare gape o ntimeletše mo kgoneng o tlile a tlampitša gore o swere ke dipeine ka nnete gore le go hlabalela bobedi ka tshwara ke dipeine yena nkokotetše le kgono nna ka belega the following day and then mabua le ba nyaka ke papa go o re ba iša kae a senke ke nyaka le go tseba o sa dula nae o le re ke mmangwane wena taba tše tša mokgekolo o thomile go di tsebaneng ke ka no ba dine le mengwaga e 5 ke di tsebile se tša hlokofetše nna mara before a hlokofala be go ne le sona story se sa gore ba mo kry-a ka mo metseng ya batho o boa ka ba mmuša ka botho batho ba mo kry-ile ka mo metseng a no ba mo lapeng a sa tsebe gore go diragalang ya makatša tate mogolo wa lena go robeleng ga gage yena o bile jwang a ke motseba diponong o no kwa kore go belegwa ba tša robetše mogalabo rena ga Maleka re tlile re ntse re le bana ka go kwele ga re fihla ga Maleka mogalabe Maleka monga motse ba setse a robetše mara ke no thoma go no mmona mo diponong ge ke thoma mmona mo diponong o tlile go nna diponong a re mo go nna re ditaola tša ka di a shota a ntšha ditaola tše 2 soka mo potleng a di lahlela mo fase ke robetše a re go nna re ditaola tše di shotang ka gare ga taola tšaka ke tšona tše ene ditaola tše mo ditaoleng di bolela ka sedimo tsa monyaka taola tše o di bušetše ka ditaoleng tšaka ka tsoga forogo ka ba tlhalosetša gore ke lorile motho mosolo o re taola tša ge di a shota ba tlile le ditaola tšela ba di tšholla ba re go nna ba re taola tše o di boneng o ka di šupa na ka re ba tlile ba di tšholla ka ba botsa re taola tše nna ke di boneng mo diponong a di gona go tla buto mongwe ba mmeditše ba re a tle le ditaola tšeo a tla mpontšhe o rile a fitlha ka mmotsa gore ke tšona taola tše ke di bone ba re ke taola tša thakadu
mara sanke di reka ke motho a di bušetša ka ditaole mohla mongwe di santse di reke ke nna ke tsebe o bona gona mo go ye ya go hlatswa ditaola kgaetšedi ya ka nna ka tsebo ya segagaborena ditaola ge re nyakile ngaka gore e tle di hlatswe ke tseba go nyakega pudi maloba be ke kaneng ka sontaga be ke le ka mola ga matlala le kgole re ya go hlatswa dipheko ka pudi re ile ra khwetša gore dipheko tšela re ka se di hlatswe ka pudi ka mola ka lebaka la re ga se ga gabo tsona mara a gore ke nape ke hlatswe dipheko tšela le ge ka ba ka taelo santse re eme re o di hlatswe tša ga gabo tsona ka se ga gabo rena ge dipheko di hlatswa di nyaka pudi because dipheko di hlatswa ka mošwang mmogo le ditlokotlokwana tše dingwe tše di tšeega mo puding so ke mo go hlakanang le ditaelo tša go swana le bolilane bo mosehla bo mohlapafifi bo mphokadibi bo legatolodi ke tše dintši so ke mo e leng gore re tsena tabeng ya go hlatswa dipheko ra hlatswa dipheko tšela tša mogalabe ra phorola le bana ba ka gae ke mo e leng gore ke tekwele gore a ka kgotsofala tsamaišo ela ke e boneng ka gona nna ke mo ke ileng ka diseto tšea dikgato ke kwele ke se ka kgotsofala mo moyeng so re no se tsebe gore maybe mo go ngaka yena o bereka bua mara se ke se lemogang ke gore lapa le la ka mogageno le ne le bothata go ne le malapa a e leng gore batho ba go seleka ba kgona go tšea diphoofolo ba di bie ka malapeng a batho gobane beke e fetšeng ngwana ka ke motho a moya no ka kerekeng o swaregile gampe after 12 ka nako la a swaregile gampe o ntšhitše polelwa gore ngwato ke reng ke go file mahlatse mara o letlelela baloi ba bapalela ka lapeng laka ngwato ke mošimana ge swantšhalang ka morago ke mo founetše ka mmotša so wena kgaetšedi o tsena kereke baporofeta ga ba go fa ditaba ba go fa mabapi le tabeng ya mosokolo wa ka mola gare ga lapa la geno nna ba mpotša ka taba ka ya gore ke swanetše go bina le last year ne ba mpoditše gore bele ka kuga e santše gore re hlatswe motse so ne le nte ba itirileng ka di-23 tša December okay no a gona molato tabeng ya go hlatswa ditaola go hlatswa motse a gona bothata ka ge le tlile mo tharolong ya mathata a ke re le re le kwane le baka gae ge go ne dikwanelo re tlo le thuša ge go ne dikwanelo re tlo le thuša ntho ke nyakang go no le lemoša bjale ka ge le le baka gae ge re bone tšhweni ka gare ga lapa ga re e tlogele ya sepelela ruri ge re bone noga re a ithia re be re itanye so re swanetše gore tše le di boneng ka kua gae re ye go kalokana le gore re ditanye masea ge e le gore lapa lela la ka gae le rwele dithuru memoya ya bana ba batho ba ba seng ba robala e ntšhiwe ka kua gare ga lapa e ye ga gabo yona ene se seng gape ntate moremi nna ke se bereke le ausa ka go botša mara matšetši a ge ke le ka mola motseng ola kore a ke kgahle ke selo le gore ba re nka thatša eng ka phumolaeng a ke kgahle ke selo mara ge nka tswa ka ya ga gabo nka koloma ka lapa le la gabo le yena a se tshepe mara ka ga gešo ke a palelwa and then thokolosi a e le tshwenye ka mola gae a le lore le ne le masogana bošego mo gongwe le ria tše di sa nyakegeng maybe tša banna le basadi mara nna eo a sebe ya mfihlela ye ke ileng ka e lora ke le ka lora ditšhwene tše 4 tše pedi tše le tše nnyane tše pedi tše le tše kgolo tše nnyane tše di se ka mo khoneng kua godimo ka mo kamoreng ya o and then ke lora tše kgolo tšela e nngwe ntshwere ka maotwa e nngwe ntshwere ka matsogo di nzunkiša so kare ke nna mozwinki then tše nnyane tšela di a sega so ge di ntse dinkira selo go tla lentšwe le re rapela o tšee metsi a la sediba o gaše ka ona ke a phaphama ke le ke lwa fase mompete ka tekwa ke re amen go bontšha go gale o ka rebe ke rapela mo borokong and then go tsoga mmele bo se bohloko bo le bohloko ke tsogile vele ka tšea metsi ao ka gaša ka ona ka ge e le gore re ne le o fela re phetha ditaelonyana kerekeng ka gaša ka ona ra robala tšatši le leng gona re kwele mo o be re se re robale
ditulo di gorometswa di-fridge o ka re di a gorometswa ka folela moshimana gešo ba le gona gae e mona o kae o re bo gape nna ke go mma gore neilwe ke go mma go ngwana gage ke re mona gape ba le ka mo o ka re tlhasetšwe ka re tsenetse ke batho ile re mo folela re tswele ka lefestere re le ka ntle ke re gape ka mo go phušiwa ditulo di-fridge o re bo sestere ya kgonagala ke re go mme a re onko lebelele ga botse o mfounele ke draile ka pota ka thokela dan room ge ke draya gore letse ke rile ke tsena ka lefestere ke bula monyakwa ka mora ke lebelela ka no kry-a dilo di le ka mokgo re nna be re di beile mara re kwele dilo di phušiwa moporofeta mpotse mo ba re ditšhweni di ba mo godimo ga ka mora wena o kwang a bona ka dikwa a ke re mo letlile radiong sese nna so ka ke dikwa. kgopela gore o bolele ye e le nnete ye o e tsebang dilo di seke di a bolela ke mamago a nnoši gobane mmago a se yena a nyakang thušwa na nnoši le lena le nyaka thušwa ka gae so wena o tseba eng ka se se riagang ka gae gobane ke lena le robalang ka gae re botse ditaba ka botlalo ka mathata a leng ka mola gae dilo tša a di bolelang ke nnete le nna ke kgone gore ke dutse ke o bone moriti nako ngwe ke re ke dutse bile ke kong gare motho wa kokote ke checka wa a gone motho nako tše ke sa tsena sekolo ne ke ekwa motho a mpitša especially bošego motho a mpitša ka leina ke mo hlalosetša mo ga mama nna gone motho a mpitšang mara ne ke sa marabele ene le bošego mo lefestereng ke kgona go bona nkare go ne le motho o hlodimetse mare ngwana o monyane then gore wa lebalela ga botsa wa gona ene gore ne le go tshwenya ke tonki ewe le kgona gore le dutse ka ntle e le ma 6 go sepe go a bonagala tonki go sene le tonki total ge le thoma le tsena ka ntlong la ekwa kwanta nna tfale ge le ka no thoma wa robala o e kry-a mo lefestereng e lebeletše so nako ngwe ke kgone go robala ke butse gare tene tšatši le ko rabile a ke tse gore ke eng te re mbula gare teng ne kgone go robala ke e butse then ke re ke tsogile ge ke o tsoša tlhogo ke bone selo mo se re o ka re motho maybe na hlodimetse o tšhabile then ke boe gape ke te thobadiše ke nyako bona gore nto e tlo bo gape aowa ke e boe e ke lebelela ke kry-le tonki eno phela e ema mo lefestereng ya ne tonki ewe gantši mosegare ge etla e hlwa gona ka ko leroping le la koko and o ka se bone batho ba etla ba e gapa then mo mosagareng eno felela ka e tonki e no phelele ka ko gore ga lerope nako ngwe re ya wa e gona a re tse gape tonki a e phele nnoši e phele nnošile tonki ka sega ye ditonki tše nna ke di tsebang tonki ga e phele nnoši ditonki di rata go phela ka sekgobothwana di phela di le tše dintšhi tonki e le bonang ke a poo ke a tshadi le bona tonki ke jwang goba o ka senape wa e bona o re ke a monna na kenke ke e hlokomela mangwane mathata a šia ka mogare ga lapa le wena mo o dulang go bua le rena a re swere mathata go na boroko go bolela nnete le tsona tše tša gore o kry-a o dutse o bona o ka re motho o re fere o emelela o ya mo a o bone selo mešito ka mo ntle bošego a gona boroko nex a gona boroko kore mathata a aparela yona gore la ga bolena yona family ka mo koko ga go a bolelang ka yena ke ragadi yaka ke ragadi yago taba jaaka senotlelo banna di kuša bohloko bana a ke tsebe malome ka kapa gore o ne le a mabedi a mararo mo o nyakang go botšiša ka lebaka la gore ka mola ba tshwenya ke tonki ba tshwenya ke mešito go lla masea go na le noga e ba ileng ba e bona wena ka ga gene o boneng mangwane nna ke tshwenya ke yona meriti eo ke bona o kare ke bona motho a ferelela tsona dilo tše so le go hloka boroko ke na boroko nna e ka betha 3 fox ke robale and then ga bo papa go šetše mang ke dula ga bo papa go šetše batho ba ba kae ga bo papa ke nna le mma a kere ka kua ragadi o ile papa go kae o hlokofetše ga bo papa go šetše batho ba ba kae a go sana motho a go sana motho lapa le tswaletše papa ka ke ena last born ke mošala lapeng ke dula gona ka mo
mara go ile go ba le mahu a semaka le gona go swana le ka gae a go no shalana morago ene ke gopola tšetši le leng ngwana ga a mpotša gore o na le problem gore ga a robetše a re ga phapamo a kry ga re tene dira so a checka o kry-a lefestere le bulegile mara a robetše lefestere a le tswaletše ke kwele gore fa polelong o mo gaetšedi gore koko o ile a tswa lefestereng le lennyane yes koko be ile motho wa mmele be ile motho wa go hloka mmele yena ne se motho wa mmele mara na tsofetse mo eleng gore le ga a tsamaya ba setse a hlotlela mara lefestereng leo le lennyane o kgonne go tsena le ebile le leng gore le mo so e seng gore le fase mo le mo bo le gona le wena nako a di dira dilo tše nko iše ka mo go setlogolo be ke le gona lefestere leo o no te tshwareletša a jampa a gata mola a nowela ka gare so la šala le reng bana ra makala le gona gore koko o jampile jwang lefestere le le godimoso ke eng mosagare ba se ne maatla bošegwa e ba le maatla le rena re nagana so go hlokofaleng ga papa wa gago kgaetšedi ya ka go bile jwang ke be ke sa le monnyane ke nagano ka re be ke ne bo 3 years a ke tse gore go diragetšeng nko no re botša dimmaka tše di riagetšeng mola wa thomang go gola o di bonang ka mogae ka mogae ga bo papago dimaka tše diragetšeng ke ona mahu a e leng gore a no tla a šalane morago a sa kwešišagale ba robala jwang batho ba bolena ba riang ba robala jwang ke malwetše keng ke malwetše mara o mongwe yena re ile ra no founelwa ba re o hlokofetše a etswa taveneng a ba sa lwale gore o bolaile keng a re tsebe ene ba bang bona ne le malwetše o mongwe le yena le ile gore lehu la gage le ile la ntshwenya ke setlogolo sa sese ya ka o ile gore o ba tshwenya ke a no sheika a le sepetlela no sheika kore a tie so ke sa tsebe gore bothata keng ya le ne mathata seng dilo tša go bapala mafene magotlo a le tshwenye re tshwenya ke mafele ne ke a mantši legotlo sa le la re tshwenya gotlo lewe mabati a RDP a tshipi legotlo le ne le tsena handle e tswile mola nšubonyela sa ntse go dulang handle legotlo le ne le tsena mo gotlo le rile ra le kitimiša ra nyako le bola le la tšhabela ka ku RDP nya malome go tloga mo a re tsebe gore le kae e le legolo le lennyane ne le lennyane a le go le gotlo la gona wala ga ku RDP nya malome re no phela re kry-a masepa magotlo lona a re sa le bona mafene ke a mantši a tletše ka molagae ke a mantši wena taba thokolosi a ye go tshwenya e be ntshwenya pele nyaneng kwa mara gone jwale aowa e be go dirang be ke no kwa ka re ke robetše le motho wa monna gomme foro ke no makala le gore aowa be ke ne be le toro be ke se kore e tla ka sebopego kore motho nka no re ke motseba like yena motho o tla ka sona sebopego seo mo go nna go sa saisa le o ko mongwe ke motseba le ena o tla ka sebopego seo ya ye family ne mathata malome ka kapa ke go fe sebaka le wena o kgone go no tsena o bolele malome ka kapa ya a go leboga moroka 10:30 ditaba tša a bosesi ke nagana gore ke tše kgolo ebile di a tšhoša e fela a ke nepolelo ntši moroka a ga ke ne diputšo taba tša bona di straight a ke tsebe gore mohlomongwe mongwe re ka ya ko batheeletšeng goba go sana le se bona ba nyakang go se tšweletša goba moroka o ne le ka mokgwa e leng gore o gopotše gore a ka ba tlhahla ka gona go tšwela pele na ya wa tseba taba go swana lapa la go swana le la ga bosesi le boimanyana le ge o ya ka go lona le nyaka o ye o tikeme ga botse ka lebaka la gore malapa go swana le ya nnete go ka go fihla wa kry-a e le gore ke malapa go beng go dula memoya ya bana ba batho maybe bana ba ba bolailweng
go nyaka o tsena o tee kwa ka lebaka la gore go o ka no tsena o kitima bana bale ba ga bo bona ba bangwe mo gongwe ba berekile matšwa la ga itia direction ka moka a itia ka gare ga lapa le le teng ene mohu a re gopoleng gore ge re mofa letšwa re tsoga o ye go totoela ene mohu a ka setle go lwantwa a sega o tlo tla go lwantwa a elwa ebile a lla so go ra gore ge e le gore ke theresho lapa lela le swere masea batho sello le tlo se kwa ka mogare ga lapa ene lapa le le sa hletšweng ke letšwa re le bona ka dijo ga di dule re bona ka dikotlelo di alla bošego ke lapa la go ba le ntho e re bitsang gore ke sepoko ke moya wa motho o seng wa robala fela o bolailweng gomme wa re go fetša go bolawa go a riwa letšwa la sepela la latelela batho bao sa fihla se a tsena ka go tshwara ka ganong tate morena ee ke ile ka ba le challenge 2 years back ngwana mamogola ka o ile mfounela wa last born ke mosione o ile a re a le kowe gona koo ditabeng tša bona a mfounela a re ngwana mma re ile mo go so re tšwile ka kereke re mo go so kua re phelang re ntse re ya kua gole ke tšere ke mabone ba re ko go botse gore mane wa lla o re o sa tlo hlaka a seng ko tlhake ka lebaka la gore go reka dijo bona ba atla ba ngata go reka dijo bona ba atla ba ngata ke tsemmane ke yena koko mma wa ka kore mamago ge lena le reka dijo yena mamago wa tla wa di tšea mona le gore ke ile ka mo kry-a gating that's why ke re wa bona lapa la go swana le le la geno le boima a se lapa le motho a reng a ka no reng a ke sepele ko tsena ka go lona gobane lapa le ne le mathata a mantši a e leng gore dilo tša gona le di bone ga le kwe kudu ka ba porofeta le bolela ka ntwe le e boneng ene motho a go bolela ka ntwe a e boneng a swane le motho a bolelang ka gore badimo ba re a re badimo ba re le bolela ntwe lena le e boneng so ntwe le e boneng e nyaka gore le ngaka ge e ya go dula fase e lokiša dilo tša gage a ye go tsena ka malalapeng lela a le prepared and then a kgone go bona gore le thuša jwang ntwe ke tlo go lemošang ka yona ge motho ka theresho a se leka a robala and then a re ga a fetša go robala wena ngwana wa mafelelo o yang go mo phutha o apara serithi sa gage gobane motho ge e le gore ke nnete o a seleka ka letšatši la gage la go robala a ka robala mo gongwe la re le mmiletša heshe a tsoga le ka re o sa robetše la bona le sa re lebitša baagelwane goba lebitša o mote o mogolo la bona a tsogile ene motho a beng a seleka gagolo stopo sa gage ga se sware ke ice ene motho e leng gore o ba seleka gagolo stopo sa gage se no go fa masemo a mantši a go makatša go bontšha gore mo go ne le ntho e beng e sepela e seng gabotse so go ya le ka lapa le ka mogoleleng ka gona ga etse diaka ke kwešiša gore go tla mo le ba leloko la gabo lena ba swanetse ba kwešiše gore ga le robale ene le ka se dule le sa robale go fitlhelela ntle le mathata a lapa lela le sane maphelo a lena lene bana šiba go sa hloka gore le nyalo le be le metsi ya lena le ka se phele le lapa la koko ga ba dule le bona banna ba ka se dule ka gore le nola lebakante nngwe e leng gore le wena bosasa go o dula o nnoši wa bona maranto a sentweng ke beng e re loešitše eke ke nto e le goreng ka re dutse fase ra e boema re gore wa lebelela le lwele o tla dirang le wena go padile mmane go no ba fela jwang no loša ke ntho nnyane motho wa tsamaya ore ke swara o mo ke lebeletše le loša ke ntho nnyane ba gona so no lola ntho nnyane go no sharakana mara ge re ya nneteng banna ba ba modimo ba ka se kgone lapa lela la bona le palela lena badudi ba ka mole ba le bakgonyana ene ba gone gore ba no kuka dipaki batho ba emetse thoko le itukiše and then ge lena le lokile lapa lela le tlo kgona go loka nto nkwišang bohloko ko gore ge re ka se lokiše lapa le ngwano o sa le monnyane kudu ga ya go gola a kry-a dilo tše o ke a mmona ko mogološetša go betse kgopolo dilo tša di boneng a se tšenkebeng di bone ke yena mo gongwe nkebe di bone ko wena mmage and then wa dila le tšona o a seke a di bona gobane ngwana o go betse and then ngwana wa go betseng go sa bontšha gore no mathata a lapa lela la geno ga a eme a tšwela pele sa mathomo re santse re ya go nyaka go tseba gore na batho ba le ba bolailweng kua
ba gabo lena le reng ba tswa ba bolaetse toropong santse re o nyako tseba gore na memoya batho ba le ba kua toropong e tlile ga botse ka gae gona na bona mo balong gona ba robetse jwang go ya le ka mo go hlalosang gore o bone mama gago that's why ke re wa bona go thusha motho a reng ke bone a swane le motho re reng badimo ba re motho a reng ke bone o bone se a se boneng and o nyaka thusho go dimo ga sona cause abuta ka ena gantši o ntlela mo diponong le mmushareng o tswa pesha ke nna o latile ke nna kwa magweng le mmushareng o tswa pesha ke nna mara a se taba gore be go sena banna ba go moapesha be ke tekwa ke nyaka go moapesha gore ke mmone gore o feleletse na ka ga e le gore mo a bolaetsong gona ga ra mo kry-a re kry-ile se ja phuthilwe so be ke sa feel comfortable gore ke re mmoloke ke sa tsebe gore abuta ka o feleletse or jwang e le gore abuti yena o bolaile ke a re tsebe o bolaile ke batho and then ka nako wena o ya go moapesha banna ba be ba le kae bona ba tsamaile le nna ne ba le gona ne ke ne le rangwana ka mo go yena group e re le group le bana ba mamogolo ka le ba malomaka mara ge re fitlha mmushareng bana ba malomaka le ba mamogolo ba ile ba shala ka ntle ke tsene le rangwane yaka alright ke yena o gantši re dirang dilo le yena ge re dila dilo ra mmotsa no lapa le la geno kgaitsedi a le kgahle so ga e tla go nna bošego mo diponong ne re mapešitše jene ka skipa se se white o tla a tletse madi so a ke re ne ba mo segile so ba mo gaotše go kgosoe o tla a tletse madi mo then a šetse ka jene a le ka mmele a tšere skipa se a se beile mo legetleng mara ga a fihla go nna a bolele o no fihla o no ntebelela so fela a fetša wa 10 wa tsamaya be ba mmolaile ba mo ripile molala moya wa gage le ile la o lata kua borangwane ba rivao taba tša geno kgaitsedi di kwiša bohloko wa tseba gore mokgekolong ke ba le gona nke a tla ikarabele go tše di bolelwang mo gobane go ya le ka mokgwa go leng ka gona o ka re o ka motsoša wa mmotšiša gore koko ga botse ge e be riega wena bo e bone jwang e kwiša bohloko kudu ka lebaka la gore gone jwale ge o e ba le mokgonyana o gapeletša gore a tla roba le ka molagae ka gore o ne bana so ge mokgonyana a e tla go bona tše and then o no bona motho wa modimo gore ka mo le ge nka re ke a kgotlelela ke rata mosadi mara go a swana seemo se yankganetša sempotša gore ke tsamaye a sa go hlale ka gore ga a go rate a tšhaba go bolela gore monna ka mogageno go ne bothata that's why o ekwa o mongwe a ile a kgopela mobu e ile ga a nyako go a go no a checka and then wa bona e le nnete e le phošo gore motho wa ka setšo ka mobu wa ka gageno a se ya go nyala a tswa ka ona a re wa go nyakišiša so taba tša lena kgaetšedi yaka di kwiša bohloko kudu and ke ne nneta gore ba leloko ba le thieleditše mara se ke se kwang ko gore taba ye ga e tshwenye lapa la a se ya sahlela lapa la geno e nnoši e sahletše malapa lo tšentšhe di a diragala mo kgorong cause e ke re ke lebeletše le manyalo a gona mo kgorong ya gešo a gona lenyalo la a etela ke moyeng mara bana bona ra ba belega no awa bana ba tlo ba gona kgaetšedi yaka a ke re mmane o sa tšo bolela gore re loša ke ntwenyane ore ke te tshwara ka o mongwe ene ge o te tshwara ka o mongwe o nyaka mapae gape o tlile ka re ga relationship jwale a gone ka mokgo bana ba ka sebeng gona e no be e le gore ke taba tše bohloko prof tša gore batho ba phele ka gare ga bophelo bo phelang ke batho ba nna ke go bolela nnete bophelo bo phelang ke batho ba ke thoma go bokwa e sale ke belegwa dilo tše dintši re a tseba re boloi bo gona ene mabakeng a mantši re no hlo re kwa batho ba bolela le ka ditoro gore mešito e gona ba di bona life ba nagana o bona mmago e se motorong o mmona o mo lebeletše ka mahlo a nama ene e le kgale a tlhokofetše bahu ba family ye e mpontšha bontši ba bona ba se ba robala abuti o etela sese ga a bolele be ba mo apešitše skipper o tla se tlhobotša a se beile mo legetleng ga a bolele o no mo lebelela ka mahlong fela a jika o bone mmage koko yena a nke le molora
o ko ena sala robala na sanke ke mlora lebile le ge ke ya go bore a tseba anke ba mpotsa ka ena ke botsiwa ka mogala ba gage motho ba mmotsang ka ena ke ena ngwana la gesho ke ena ga ntšha fela ngare ba re kuku this ba re kuku a wena ish ba bogedi ba bantši ka mo profo ba bantši ba kgopela meropa ke ge le bolela mo ke theeleditše ke a ba laikela go bontšha gore melaetša bona re a e bona ka mo ba bantši ba kgopela meropa gore prof meropa ke yona e ka kgonang go thuša lapa lewe maranto nna prof e nngwe ye ke e bonang lapa lela le boima kudu mara re ka sere le boima ga ke ba kry-a thušo phekolo ya meropa go robatša bahu ba ba robetšeng le go lwa le motse wola gore o hlweke ge e ka ba go a hlokagala gore meboya ye e robetšeng ka molapeng la ga bo bona e robatšwe ka mokgomong kapa e note poelela ga bo yona ke nagana re ke engwe ya tše di ka thušang family wa bona meropa e tloga e hlokagala kudu ene go hlokagala meropa ka malagare ga lapa le pele re ya ka meropa go nyaka re ye go lokiša pleke ela gobane pleke ye ke pleke tšela goreng go bona ngaka e fetša go bereka motse wa gona o ko e segala after 2 days o ko ngaka gona ba mmega because ka mola o ya go lwa le dilo o ye go lwa le dilo tša go bapala o ya go lwa le dilo so santše go ya ka mola o ye o tutukišitše o ye megabotse because ye pleke ye e bontšha gore e ne ke kgale e rwele merwalo ene merwalo e leng gore ke kgale ba ema mara go apala mme o wa ka next door o kereng o fela nthuša ka bana o ile mpotsa lefoko le lentšatši le leng a re ka mola ga geno go boima ka lebaka la gore go na le dilo tše di epetšweng and then le bitša mangaka le re batle ba sware motse a ba epolole dilo tšele ba swara motse gedimo ga dilo tšela le dulang le tšona ka mola a o kwa kere motse o nyaka gore ge o ya gona o ye o lokile go tšwa tšona di tlotswa ke se ke tlo le botšang gore go tšwa tšona di tlotswa ene motse wa mohuto o nyaka go berekwa bošego o nyaka go berekiwa mosagare gore re kgone go bona nto nngwe le nngwe ye e diragalang ka molagare ga lapa tšile lengwe kgone o tse go kry dihlong di hwile mo lebaleng dimpša dikgogo a re na tšo dilo tše mano ka dikgwetše ka mo mpša no hwa e fresh e botse a e tšwe lehule gore ba re jile tšhefi kae o ka re o ka e tsoša sport e tsoga ya tsoga le lapa ke gale ke le ngaka senke ka gahlana le lona le boima senka ka gahlana le lona bona ba phela le tonki ba phela le dihlong dimpša di tlo hwela ka mola kore phoofolo nngwe le nngwe ye ba nyakang go e berekiša ka gare ga lapa la gabo bona e le gore tonki e kgaetšedi yaka ntlogolo ka fao ge le raka e diang ya sepela goba e dia jwa e diang a e sepele re ne le mpša ko gae ene bogale ya loma mara ge go gula tonkela e raga go ntšela e be robale ntšela ebile a e sa e go gula e no e lebelela e tlwaetše ke ya bo yona e kwele mpio ene lena ge le raka le betha e diang wa e raka ya bo kgane a le tswa le di-gate goba le karata rena e so nto go makatša tonki e batho ba mo motseng a ba e tsebe a sanke re bone gapa ke motho go ne le go ba ditonki ka mola jareteng ba tla ba kgopela go di gapa ba tsena ba di gapa mara yo o ka se bone go e tla motho a e tlo e gapa ene a sela mathomo re tshwenya ke tonki re ile ra tshwenya ke tonki before tonki e ema lefestere o tla ba krebile o ka re e robetse mo lefestereng e tloga iša isitše tsebe mo ntho mo glasseng mo go tla go etela mošimana mmamogolo a ka wa ka thoko e lempopo ra mmotša ra re wena abuti re tshwenya ke tonki mo so mosegare a re e bone e bonagala bošego fela e rile ge re bo ma-5 a tša setotoro se segolo a se bea setofong a se tlatša metsi ra dula e rile ge re bo ma-past 7 a re a bela re tseneng ka ntlong immediately le seno tsena ka ntlong 5 minutes 10 minutes se tšele le festere mara ge le dutse montle be go sena tonki mo and then a dia mošimane eno re ge seno ba mola lefestereng a tšwa ka lefestere la ka mora ka tšhitše metsi a go bela ka mola baketeng
o fitlhela e gasha tonki le tšhabile ra nama re tikhutsitše tonki go fitlhelela go mbele ge re ba le engwe jale wa ele sa tšhelie ka metsa gobele a re kgone o e latelela e dula ka kua leroping eo a kere ba itšhetšile mo o ka yena ena mošimane o dula Limpopo o gabotse gone jale a seng ka no ba le mathata and then ge le re a le kgone go e latelela ka kua letlemeng la koko kganeng keng wa ele o ya ka letlemeng a kere ya tšhwa o boela ka ntlong e boela ka letlemeng ekwa bošego ya tšwa e tla lefestereng e no tšhentšhana ka mafestera a kamera tša rena wa tseba nna ka maelang ka go fa ngona ne kgaetšedi ke gore le berekile go tla mo bophelo bo le bophelang le ka se bogone sometimes ebile ke ne le o nagana go bolaya bana ba baka ke tepolae nako nngwe no a se solution cause ke feletša ke ba le di-anger ne ke sa botša le setekere tsa matšetše ke ne le anger ye nngwe that's why le ka gate a ge a ke sa kgone o tšwa kare ge ke thoma ke kgopišega ke ne le feeling ele ya gore motho nka motshwara ka matsogo a ka veleng ka mmolae moroka e ya direga mara ke nyaka go bethela sese matsogo gore o bile brave enough go emelela a nyakela lapa la ga bothušo ntwe e go etelang e go botša gore o ka re o ka tepolaya wa bolaya le bana ba a se wena ke lapile ntate ka ka awa gomme a se wena e banna sapoto ya baba di-50 tše pedi mo kgweding le monna ka se emele ntweo ya a gone monna wa ka e kgonang e no nagana o le mogonyana o robetše o ne le mokgekolo wa gago ka mo gomme tonki e eme mola e thieleditše se sengwe le se sengwe e khisitše glase ya lefestere ka molomo tsebe e dutšiso no lapa le kgaetšedi le bonala gore ke kgale le ntše le ne mathata ene beng ba ona ba sepetse ba tlogetše mathata ka mogare ga lapa le ene wena bjale ka ngwana o leng ka mogare ga lapa le dilo tša gago di berekela go senyega ene ke bona o kare o ne sekgopi se segolo se e leng gore mokgekolo la o robetše mara le mo a robetšeng ke sho a o netaka tswa gore o ka ya go mo phasa ke mogorela le sometimes a ke tse gore ke na mengwage mekae ke sa gore mokgekolo o ile a go kgopiša gabotse a ithata kgodišo ya gage mo go rena vele o dirile eng re go tšeka ga e rula le ngwana ragadia ka o mongwe pere ge re boa sekolong ngwana ragadia ka tlatsetšiwa digampe tlatsetšiwa dipenti a tlatsetšiwa masokisi nna labuta ka nerete tlatswetše ge re ya sekolong ba khere scaftini nna ka break be re tla gae and then mafelela kgwedi ge mmarena tlile mmarena ba sa dule rena ba bereka dilo tše di bose re di ja ga a le gona ga a fetso madi a khielelwa ngwanešo ke kgopela go tsena on that kokwa go gone jwale ke mogologolo that is why le sa mmone le bona bahu ba bangwe batho ba bantši ke kgothatso e ngwanešo batho ba bantši ba ileng gore ba gotše ba dula ga bo papa go bona le ditlogolo bana ba borakgadi tshwaro a senke eno ba e tee ene yeo a e ka lapeng la geno fela ngwanešo gohle mo batho ba batla go botša ba e leng gore ba godile e le gore kore ke ditlogolo ka mogae le ditlogolwana bana ba borakgadi le bo malome le bo mamma no mara mo go montate ka kapa wa tseba go le ngwana gone jwa le ngwana o ke ngwana mamogolo a ge shuatla mamolo ga ga tsamaye o mo fa 20 ranta molareng ke tšea bo se go ya sekolong o tla khere ga a fihla ka ga ya go bontšhare malome mamogolo mfile 20 ranta gore ke khere o itliše le jang gane re ja 20 rante aowa ke nobe ke go botša gore le bana ba barwa a kere lena le bana ba morwa a kere go botša nnete go be go swanetše gore mokgekolo a e dire ntwe o ka baka la gore ke ye e dirang ke bakgekolo mo metseng ka moka o be a swanetše gore a e dire so mokgekolo o robetše go mo swarela dikgopi go ka se go thuše ge o ya go kgora mabitleng o mo kgorele ke kokwago tša di dirileng o di dirile o ithobaletše o tšwele pele o mo kgorele prof o tlo le thuša ka tše e leng gore di ka matleng a gage tša lekgono le nna ke nepolelo e ntšhi magagešo dilo tše dintšhi di ka kua go moroka ka kua ya o bona mo malome ka kapa go ne le mathata a ma-serious ka lebaka la gore
lapa lela le ne ditaola ene lapa la mohuto la go ba le ditaola le go ga boima gobane batho ba bošego ba kgona tsena ba re phekole ka tsona phekotše ge le ka re le tliša ngaka go a bolelwa re ngaka e etla go sasa dilo tšela di leng ka mola di lala di ria dipolane tša gona re ngaka ye ge e tla mo go be le ntwete ya mistake e dirang dilo di seke di a loka di a sepela ga botse fela re sebile a re tšhaba le go bolela lo tša bophelo ba rena ka motseng ole ge re gopotse gore aowa re nyako reka jam re a tšo re bolelela ko strateng ge re ya shopong makule re tsamaya re bolela no re nyako reka jam ka kua gae kgwedi ge re ka bolelela ka gae re ka segole ra e reka jam eo ka be ra hwa le phela boima sese wa bona like gore o tle mo lefaseng o tlo phela ka mogo le phelang ka gona like le phela boima like le ka se kgone go reka di 80 le rekela ditholwane le ka se kgone go reka di ko re tšhelete go ya mafelo o e rekang gore ke tla ja le bana baka wena bopi bola o buja le dilo so no apele o ya mo femeleng wa adima gore ba no gotse re gane motho o dirang ka tšhelete a ba tsebe gore wena ka molego ga boima bo bokakang ena ke re batho ba ge ba fetša go thebola batho ba prof e feleletša ba bantši mo e leng gore ga ba sa kgona go ba afforda ba roma ga bo bona gore tsamang le o tšantša go ja le boeng tsamang le o jang ga bo lena le boeng and ba swanetše ba dire jwalo ka baka la gore ba laolwa and ba šokiša batho ba le ba hloka thušo gore mebo ya bona e lokologe prof yago ke nnete ka gore dijo ne dula ka mo ntlong ye ya mama ra bona gore mara dijo tše ge re ka di-chifta ra di šeka ko go malome go tlo ba jwa tšatši le re di-chiftileng ka lona go letše bimi ya bopi letše e lla kore o nka re ke ge motho a hlokile a kwatile kore go direga nto mohutong ene wa tseba taba ya go robatša bahubaki ke nagana gore e swanetše e be something sa emergency lebaka ke gore ge le ba hlokiša tša go ja batswadi ba lena ba go bala gona mo baleng gona mowe ba go bala ge ba fitla a ke re ka nako nngwe ba roma gore ba tle ba ngathe ba tliše ka nako nngwe ba roma gore tsamang le eng go ja kowe le tla boa and then ge ba fitla ba kry-a e le gore lena le chiftile bopi go bagala boreka tšatši lewe ga a boela morago o a bethwa batho ba le ba bethwa bana bešo kore a kenya ko le botša maaka batho ba le ba bethwa go bethwa because ge wena o itla o boa o sa swara selo ba bangwe ba boa ba swere tšatši lewe ga o tlo ba gabotse so a ke tsebe gore ke reng ke re go lena ke re as long as moroka a tlabe a berekana le taba ya go le thuša tšea maupi le a beng mo e leng gore bommago lena ba kry-a gore ba kgoneng go ngatha maupi bana bešo ke bolela nnete ke a rereša as long as moroka a sa berekana le taba ya gore taelo o tlo le phetiša ya mohuta mang gore bahu ba ga bolena ba robaleng nka no go fa sekao le ka e dira nto ya go fitlha maupi la sereke ne maybe for 2 weeks o tlo bona re tšatši le o tlo bonang mmago o tlo mmona le jwang o ka se rate so moroka na go ya ka nna ke be ke re a tlogele gona mo le a bjang and then as long as moroka a sa le nyakela taelo a tleng a tlang a theng ka baka la gore kore ke le botša nnete bana le ka se rate tšatši le mmonang le tlang go mmona gape le ka se rate nto le tlang go e bona because o tla be a hlakišiwa a sotlwa a sotlelwa gore ga a diritše ba bangwe ba di dirang because already wa hlaka o hlaka le gore o llela le gore wa re hlakiša ka gore šilwe lentswe le tšwele ba re gore ke kwa bohloko le reka maopi mara re atla re a ngata wa tseba go riagalang kgaetšedi yaka o bolela nnete mokgekolo a re ga ka robala le bola ko go reka nna ke atla ke a ngata fela se ke nyakang go le lemoša ke se stay le tlo nyaka thušwa kere thušo le tlo e kereya
ka lebo se ke se kgopelang go ba latedi ba rena ka mola letlakaleng a re yeng ka mantšu a dikeletšo ya a re yeng ka mantšu a dikeletšo ke bona molatedi o mongwe wa rena mola Sello Setsho Thomas a re batlile bathong ba barong le rena prof le kakapa ba tšhaba no a se gore re a tšhaba thušo re tlo ba fa yona re tlo ya ka lapeng ene malapa mohuto a se gantši ke romela mathasane go ona ke rata gore go ye nna ka lebaka la re nka se riski ka maphelo a bana ba batho ke tlo le thuša fela ke santše ke rege ke le thuša ke le nyakele ditaelo tša nnete a go nyakege gore ke no ya go tsena ka taelo tše dingwe le tše dingwe so gantši ge re tlišitše batho mo tharollong ya mathata ba gešo ke le moremi ke a kgopela a re belele mantšu a dikeletšo ka lena le lego gae ge le bona re tšea taba re itšiša fa rene tshepo ya gore le ka re fa mantšu a dikeletšo gore ge taba e le so mo gongwe banna bonang borangwane ya bana ba le boneng ba gabo mma go bana bakhi le ba tsebišeng seemo se e leng gore ba gahlana le sona ka mo gae gobane lenanego le ba gešo ke la gwaga ke dipitšeng tše kgolo mo e leng gore batho ba ntšha mathata a bona re duma ga kudu gore re berekišaneng re kgoneng go thušana ke rialo malome ka kapa moroka wa rereša o gopole gore ka mo letlakaleng le kapa lenanego le le thietša ke bo a batle keno go ne le o mongwe o šetša postile mo a ba botša ka bo matubula ga a fetša gore link inboxing for testimony jwale ba te marketa le bona ge ba šale ba re ba tlile plekeng e wrong kore o nyaka gono ba botša gore nkebe le sela ya kowe nkebe le tlile go nna jwale o swantše a tsebe gore lefase le ke lona le tsebang gore ke kae mo le ka kry-ang thušo ene bo itlang go nna ke bona ba go tsame ba jela batho ditšhelete so bana bešo le berekile la tla mo pitšeng tše kgolo thušo le tlo e hwetša ene ke dumela gore le ge go ka sebe bonolo mara le tlo imologa le tlo aloga mo komeng e le e bollago re ka thaba no thušo yona ke tlo ba fa yona malome ka kapa ke a leboga abuti ya rena ka mola banna o buile re kgopela tshwarelo Sello Setsho Thomas re a leboga abuti ake re lebogile kudu ba fe maele abuti ake a ba robale ga bane khutšo ga bane maroko sa go kwiša bohloko ke gore masea a gare a belegwa ka mogare ga lapa le potšišo ke gore na go a go riagalang ka bana ba ge o bona e le gore jwale go šetše ba bane ba nnoši ka gae la tseba ke nyaka go le botša nto nngwe ne batswadi baka malapa a sokolang ke a mantši kudu malapa a sokolang ke a mantši kudu mo e leng gore jwale ka ngaka ya setšo ke le ngaka moremi ke fela ke bolela le mangaka ga borena setšo re mangaka gešo a setšo tlogelang go dula ka gae le ra le bereke e tlang le mponeng mmereko ko montši ke ne ke nnoši wa mpatla fela ka lebaka la gore jwale ka mangaka a re rate go berekišana mangaka re a tšhabana ene nna ke amogela mathata go swana le ya ka mehla le ka matšatši o mongwe ba le mobe ka go feta ba tšea gore mathata a gage ke ya magolo go feta batho ka moka mara kwa gore le kgolle re kry-a mathata a fetana so ge mathata a fetana se re se dumang ke perekišano se re se dumang le setšhaba sa gabo rena kua magaeng ke gore ba foune ba lefeng maele se re se dumang ke gore ge e le gore go ne ba gae ba ba leng gona le bona ba tseba gore ba gahlana le mathata a paske ba tšhaba go founa wa kry-a re ile ka gare ga lapa la gabo lena le nnoši ge re ya go bereka ka mola ganthe lapa la gausi le gona mola le sa rwele dilo tše dilo tša go swana le tše kgaetšedi ya ka dikotsi kudu go malapa a gausi a baagelwane ke tlo fa mohlala maloba be re le ka moga matlala le kgwelere re ile go bereka re nyakana le dinoga noga tše dintšela di a tšhabela ka mo malapeng a baagelwane e se gore dinoga tše ke tša bona e le taba ya gore dilo tša go swana le tše tša bošego ge o elwa le tšona di nyaka madulo a gausi mo di ka tšhabang probleme ke gore ge o ka kry-a e le gore mo gongwe re ne le bagekolo ba babedi ba bane goba bagalabe ba babedi ba bane ga ba rie dilo tša go ya ka tsela o ga robala o šiela o dilo wa mafelelo we e leng gore yena o wa go šala le dilo tše mafelelong di o šala le barwedi ba gage and then ge di šala le barwedi ba gage ba sa dinyake di ya go tshwenya batho ba ba leng ka mogare ga lapa di ya go tshwenya bana ba bannyane ba leng ka mogare ga lapa
lena le leng ka mogare ga lapa mathata ya go le aparela lebaka le legolo e le taba ya gore batho ba ba leng ka motho a beng a ba fa dijo a sa le gona motho a beng a ba fa madi a sa le gona cause mokgekolo gesho nako e ntšhi ga e ya gona ko yena a tshumiwang gona ba tsoša mošimana gesho a thoma o tswa dikutu a e tswa sekutu mo ge le re se a phulega sa fola o tswa sekutu mo a ya felotsoko a yo nyaka thušo ba re ke sesipedi o la fitlha ba mmotsa gore dikutu tše ke se ko kwa ga go ješitšeng sona o sa lo monnyane gore ga a go tsoša o tsoge o kgone go latela ditaolo tša gage jwale mogala bo ba mo theeletšeng ka wena o re yena leina la ga le berekišiwe dilo tša mohutong mogala bo e leng tate mogolo sebela ga mmaka e kwagala ga botse mmangwane bo nyaka thušo e jwang phorolla pelo mmangwane re tseba re go thuša jwang nna be ke kgopela thuša gore le nna ba ba robetšeng ko gae ba robadišiwe ka gore a senke ba robadišiwa ke ne le go ba lora gantši ba sotlega ene ntho nngwe ne ntshwenya ka mo gae ke ne le ngwana mošimane wa 2010 ngwano o bane le bothata ba gore wa tšhaba ka mo gae a re tsebe ro tšhabang ke be ke le matogong a robala le sesi yaka so tšatlele sesi yaka bošego ga phaphama ngwana a gona a ba etšo ba nyakana menyako e khietše ngwana o kae ka nako e nane bo 8 years ba kry le gore o ka kamoreng ye nngwe ne go sa robale motho o ntšhitše diaparo ka mo diotoropong o te khupeditše ka tšona o ka re ke motho le gore go ne nto na e tšhaba a wa ba mpotša rano e tša gore mohlhamong ena ba mmotšiša gore le na e kwa go fiša ka kamoreng a wa ra etša gannyane tšatleleng le gona o no tšwa bošego ka bo mapha 7 a mariga a tsene ka next door a kry dustbin a tsene ka gare ga dustbin a ba te khurumetše a nyake gore bala ka moo ba monyake ba re ngwana awa ngwana re tena ba pala ka next door a ba ya ka mo next door ba bula dustbin ba kry ngwana ka mole gane o reng o robala ka mo nna ke a boifa ka ko ntlong gore o tšhaba eng ka mo ntlong a re tsebe ene moroka ngwana o sentsha too much go feta motho mogolo especially mo dilong tša bošego dilo tša go seleka ngwana o di bona kore o di bona thata ebile o di sentsha thata ga botse le wena ga geno gone bothata ba re bana ga ba robetše ba tsoge so taba ye mose e gona mo kgorong ya ga Maleka ya gore bana ga ba robetše ba tsoga ba kry-agala ka metseng ya batho ruri banna taba ye be e duletše go fihla le kgono e ba gona le tla go emelela so banna goba ba bagolo be ba tšhaba go e tšweleletša e le ge ba nyakela bana thušo go bolela nnete gore a rena ke kgoro e ye kgolo mare e sa kwaneng kwana o molong o dia tša gage that's why le gone ba le re le mo ka borena o mo kgorong ya gabolena a go ne kwano bothata ke eng le a loišana ra loya le wena o le sošetše ba go biditše ka moloi ba re molato a ke re dula ka motseng wa moloi le wena šetše ba go biditše ka moloi a wana senke bampitše ka gore nna nako ntšhi ke be ke se gona mo gae be ke le matogong o thomile o dula gae yona ngwago wa ka bo January mara o no mmona le yena gore a ne le thabo mo go yena a go ne nto e monate felang o no mmona gore like o phela ka dillo so ba gashu a go ne molato ditaba tša lena nna ke di kwele ke di kwešišitše ke ya go dula fase ke tlilo berekana le tšona taba tša gabolena di nyaka koša mara gabolena a di nyake koša ke lebitša mo ke yang taba tša bolena di nyaka koša gabolena nke re kgone go bonana le mathata a leng ka mola gabolena le ne mathata seng taba tša go bapala and then se segolo ke gore a ke tsebe gore mo kgorong ya gabolena go sane bagalabe ba ba leng gona ba gona ya so ke tlo kgopela gore bagalabe ke ne nneta gore ba re thieleditše
be ke duma gore o ka re go bulela megala malome ka kapa go ka no re bagalabe ba babedi ba bararo ba ga Maleka mo gongwe le bagekolo ba babedi ba bararo go ba barwa go ba barwedi ba ga Maleka ba no tsena ra leka go ahlahla taba ye bana ba e beile mo legono bo gaitšedi ba beile taba ye nngwe ye thušang ba gešo ye e leng gore bangwe ba go lala ba hlobaela mara fela ka lebaka la gore ge re ka ba moyo motee re tlo kgona ra rapedišana dilo tše di a kgona go loka di a ba gabotse go bohloko gore o ne bana o no kry-a e le gore bana ba gago mmereko wa bona ko gone gore bomoroka ba no fitlha ba fe bana gomme bomoroka ba je vege ba sepele e kwiša bohloko kudu taba go swana le eo ka lebaka la gore matšatšing a bolegono monna gore a nyale mosadi ka bana ba 4-5 e ba boima ga a fitlha ga bo a rogwa gore o tlo berekile bua so a re rieng gore ka molagare ga lapa lela lehlweke le be gabotse sesi le yana ke nnete ra ka sephete dilo tša badimo a le ka gare ga lapa la go swana le lela santse lehlweke badimo ba kgone go mmontšha lefelo le santseng a ye go pheta go lona seng a le ka gare ga mathata a leng ka gare ga ona so ke tlo leka ka maatla ke boneng gore ke le thuša papa go bolaile ke eng sese o hlokofala o no babwa ba hlokofala a nla ka loto a re la hunyela o no lla ka loto ya ba gona go robala ga gage so ka gare ga lapa la geno be le ba bakae be le koko e le papa e le mama e le abutaka e le nna e le mošimana a gešo le šetše le ba bakae gone bele re šetše re le ba babedi ge ke sa ba le bana ba baka re šetše re le ba babedi le šetše le ba babedi alright ke tla le thuša malome ka kapa wa re sa bule megala go ba bosesi ba re fe dinomoro tša mogala bo motee wa kgoro re leke go bolela le yena ke kwele o ka re the right reverend ba le ka go founela o mongwe wa ka gae ke kwele polelwa gore wa ka gae o motee founu wa gage ga e tsene ya monna le kgonne mo kry-a the right reverend ke abuta sese alright ba re ga a berekiše founu e tee ke nagana gore mohlho mongwe ba ka no re pele ba sa le gare ba sa re kry-ela o mongwe and then re tšho re botše megala mohlho mongwe gore motopa ba babedi goba ba bararo and then re tla laola ke gore ba re ba mo kereile ke mo ka re mo tšere mo iše moyeng nomoro ya mogala motheletšo motse community radio ke 013-1100-406 013-1100-407 whatsapp line ya rena ke 064-858-2771 064-858-2 sesi one distepa ke a bereka 013-1100-406 013-1100-407 MCRS mo moyeng dumela thobela ka ka thobela le ka ntate ka kapa a re gona rra lena ga ntate manyaka ka mogoboko a re go amogela ntate manyaka ntate morebe ka moe bela ntate manyaka ke le boga thata bana ba tlhokaina ba ba tle mo kere ske ba tlalela ba kwa le go ba fihlile ba fihlile mo ba yang ona ske ba thaita ba go tsa ba tsa di ya kwa le kwane ana mo go lena mo ba fihlile le go tlhokaina ske ba tlalela la kwa le kwa mo di fihlile ba fello thaita tsa mo le ka kapa mo a go le to tšentši tšeo le ba thaetse batho ba bantši ba ga ditše bola polelo ke no ba etea gore bakgala yo a le fihlile le gabotse a le fihlile moo ga gonne mo le ka tšhone le ya kua le kuane taba tsa lona di tloloka ba bantši ba ba thusitše ntate ka ba ba thusitše le moremi ba bantši ba mathata go feta lena ba ba thusitše thaetsa mathata a lena to tša lona di tloloka a re a lebogang tate manyaka tanki tate ka kgoši ya ka yeo empušago MCRS mo moyeng dumela hello thobela le kae a re gona rra lena ra nna ke nna tlhokaina ra go amogela ntate moremi batho ba ke lla le bona wa tseba mara ke lla le bona batho ba Maleka mathata ba remi a se bona ba ne ba nniše ka nnete wa tseba se bana ba ne ba ntate moremi kgopela ba thuše ke tlo dira jalo mama wa tseba go tlhokofala ke batswadi ba sa robala ga go bose ga wa go bose wa tseba mara so be ke kgopela le ba thushe mana ba modimo
so le nna re tlatla wa no pekutela taba nyaka thuša ra re le mathata ba re tlogetse batswadi ka ra mathata masolo ka nnete wa tseba ka kwa re nka go balla ona ka no abia mofasa tlo the same like that one ka nnete so ke go ba le ba thušeng sesi go tlo thuša ntate moreni ke a motshepa e ba le tshepo go tlo loka ka nnete ga itšedi yaka re a leboga mantšu a lena a tlhotlheletšo a kgotha tsohle thank you 0131100406 mcrs mo moyeng dumela Hello kakapa a thobela ya le bula le tlhokaina a ra go amogela wa rra ke go swana yo le nna go batho ba khotlelle ba tu kra thuso ka nnete ntate moreni ka ditete a di le mmaga ka dime ntate phokwana fa ntši ya ba mo bothata yo bo sorry go kwiša bohloko ba gešo seemo sa lekgono se bonala se kgwatha bathieletši ba bogedi se kwiša bohloko ka nnete ke seemo se se bontšhang gore o ka se dule le sona mcrs mo moyeng dumela Mayoki ya nisha Mayoki le wa le ka mo thobela Mayoki tabashi ya ke thabela taba ya gore mangwelo ya bo bona ona ha ba lahla ba bile strong and then le modimo ha ba lahla seo e le gore ke thabela gore Mayoki o mentionile taba ya gore a go bonolo bjale a ba te thuše ba te thapedišo ya pele ba go rapediše le wena gore go fihla Mayoki e be le re tše ka moka di matsogong a morena le wena ka bo wena mangwelo a geno a ba o thuše ba o thekge ba o fe maatla le rena re tlo o khunamiša ka o rapediša o tlo kgona o tlo ba thuše ke a leboga re leboga Mayoki 01311004006 01311004007 mcrs mo moyeng dumela mcrs 01311004006 mcrs mo moyeng dumela a botika papa le kae a re gona ra lena ngwanesho nna botse ke tlhoka ina start a ra go amogela awa ke leboga wa tseba ntate ka kapane ya ke mama wa se bolela e tshwana le ka mokgwa o iragalang go tlhoka o reka dilo di tsamaya di go sena sepe ka bontsheng ya so ka re ntate morena ka ba thusa ntate ya no re tla ba thuša mama re lebogile kudu ge le kgonne go founa kere thank you a re a leboga ngwanesho 01311004006 metsotso ke lesomenne fela go itšwela go ere ya lesometee tšwela pele re topa motheletši mo go 07 mcrs dumela thobela ntate ka kapo a thobela ke ka ngwana mogala a re gona ra lena wa rra ra bolele le tlhonolo ke ka mo Gauteng ke lebeletše on Facebook a re a leboga hlogi ka Gauteng mo kae wa rra ke ka mo Khalane o ka Khayalami thobela re a leboga mongaka a tseba ke kgopela ntate Moremi a thuša bana bao ka nnete ge ntate Moremi a thuša bana bao ka thušo e tla be a file bana bao badimo ba Moremi bao fa ntate Moremi kokoletša matšatši a bophelo ao batho re a leboga go be ra seno ba fa tšokoletša ya matšatši a bophelo a mo fa le batla ya ba le gore le bana ba ue batswadi ba bana ba ue tla ba ba godišitšeng le bona tšatši le leng ba tlo gore ba bona ntate Moremi a tsamaya ka letlhotlho ba mo tshwara ka letsogo ba sepela le yena ba re monna o kile a re phološa so o bane ka nkwa wa tseba ronkwa ka tsebe monna o kile a re phološa so ya maloba ke rile ke re ke tla go ntate Moremi ke boletše le yena moladi a dinyoko ka bošiu ka nyako bola ke koloi
ka nyako bola ke koloi ya juju ya tseleng tate moremi ke nna o labe ko founetse wa re ke di-appointment ke tle go sasa ya koloi e no diela motlholo wa tša tseleng ka founela mosadi ka re be re o tlhakana le yena ya ba le o rena a tloa ko gae o thutse kgomo le yena Evan ka tšatši le letebe tshwantse ra maloba mo ntate moremi mola o re o di a dinyoko a re ke tloa ke le Gauteng o tla nthuša fru ke tlatla ke boa mara ke dula ke nna ke rapela problem ntate moremi ke ngwana ka bogošing e ke le ngwana ka bogošing papa ka beanyetse basadi ba bararo maaka ke mosadi o e le rotswa ka bogošing le papa kwa ka bogošing o bebeletše kgoši kgoši o tshwantse bena a tšhaba ka tla Gauteng jwale dinramo ga e dire wena tshwantse o ye gae jwale ke tšhaba molaba o theilweng ko gae ka swa ntate moremi be ke nyako bona mara ka nna jwale ke re thuša bana ba ue sese o strong kudu ge o bona batho e o bona šetse ba tlile ba kgonne o tloga mo ba dulang gona ntate moremi ba tla mo be ba eteletše ke lengoloi la bona pele lengoloi le o la re le ba eteletše pele la ba tliša mo wena ntate moremi o ka thuša bana bao ka bošuto mfounela o tore o mfounela mpotša gore ke rile ka tšatši le leng ke tsamaya ka tlhakana le monyebodi wa tšwela pipiraste a re ntate moremi kgomotše ko fa tšona o re thušitše lapa lela ke leboga kudu pa ke tlo ria bualo ka mokgo le bolelampa ka matla medimo le medimo wa bolena le ya gaborena le ya bobona re tlo gona pa le tlo gona ntate ke tlo tla mo ntate moremi koloi ke le wa simple koloi ke tlo reka engwe koloi o tla reka engwe ke le ba mosadi ya ka koloi simolai koloi o tlo reka engwe ke lebogile kudu pa go tswa bele re a leboga wa rra re a leboga MCRS mo moyeng dumela MCRS thobela MCRS mo moyeng dumela hle MCRS dumela Hello. Yebo. Le kae? Re gona ra lena? Re gona. Ke mapile wa maleka ka mo Snotleng. Ya re nyaka lena yo lena ke lena re lenyaka nkgaitše diaka. Nke o tiedi le fao. O se ba ba leng ka mo khashong ke ba tseba. Ke ba reisi. O ya. Dilo tse ba di bolelang e dintša tsona jele ra di tseba ra di tlhaloša tsona re di bone ka maatla e le gore o hlobana jwang le bona ngwanešo ka moo ba dulang ke ga ramogolo a papago wo ke ga ramogolo a papago tate mogolo go yena o sa le gona aowa ba sa le gona o ba tlhokofetše ka moka ntle le gore dilo tše di diragala ka lapeng la ga bobona ba ba le mo wena ka ga geno go ka be go diragala eng ka mogae di a diragala wa tseba di a diragala no fedi di tlhaloša mo studiong le a robala maraka mo gae lena aowa a le robale motho mogolo wo a leng gona ka moe ga geno go njwa le ke re bola soki ke mang ke eng le wena ke mama go sa phela mama le papa ba sa phela wo go tlhokofetša tate mogolwago a ke tsebe moroka o re tate mogolwage le papa go wo ke bana ba motho and then go ra gore tate mogolo wa ge le tate mogolo wa o ke bana ba motho yena batswadi ba gage ba sa phela go lobe go tlhokofetse tate mogolo wa ge a ke tsebe gore o sa le gona mo mogaleng mo ke sa tsebe gore na gone le seo ka ratang go mmutša sone kgaetšedi yaka o moteo mogolo o a re ka bolelang le yena o gona mama ka gona nkono fa koko makoko tlaya re gona ra lena motswadi ke mama leka le theeleditše radio le lena go ba ga la theeletša
re theeleditše šetse e tla gare ke robetse ba ntsoša bana ba. Mathata a leng gona mo kgorong ya agabolena wena jwale ka Makoti o tseba eng se ileng gore o nagana re le hloka thušo ya Professor Mremi? Mmagorena? Hello? Hello? Le sa le gona Mmagorena? O sa le gona. Nkane wena mathata nkane ngwana wa kwagala wena o sa kwagala? ke araba nna ke no go tsarabela. Jwale ka Makoti o experience eng mo kgorong ya bogadi ba gago? Nna wa tseba bothata bo boleng ka mo motseng nna ko ra ke tse le ya robala. Le nna ke le Makoti ke a sokola. O sokodisha ke motswadi? O gona Professor Mremi mo o theleditše o leka go thusha, o leka go kry-a dintlha ka botlalo go tšwa mahlakoreng a fapaneng gore a kwešiše gore ga se bana ba bannoši ba tlhakang le ba bangwe ba meloko ya kgoro ye ba rwele boima. Le tlhakiša ke eng motswadi? Wa tseba ke be ke tlaišega ke sa robale ke swara ke di gateledi o tloga le kgale kore ebile sa le ka tshebanyaganya nakong ao koko a tseba o tla lora motho šupa molora o mo šupa motseba nyaka go tsena dikobong o mongwe ga ke ba bang a ke ba tsebe ba ntshwarisa segatele. wa tseba founu wa koko a e re natefele ene koko o ka rone ditaba ba sa le gona mo mogaleng ya ba kgaogile o mongwe sho MCRS mo moyeng dumela. MCRS kapa kunjani? Yes khona Mahlangu kunjani? Professor njani mthathe? Hlangu ngiyakuthokoza ba umuthola ka ufela wona yakoro utsena wa moli. No sanje ku tsene sizokuthandazisa wabona pina le colleague tse ding na mola khale ba re bojere gapa Mahlangu ya buya yo. Awutsena ohle ka ufuna le section unku re tlo rapedisha ugele ubahelebha ngithi. No ngizoyenza kanjalo baba Mahlangu. Ngiyakuthokoza Professor ngikuthembile nami ngizokuthandazisa. No wenze kanjalo baba Mahlangu. Ngizokugapha sikapha kuyabele akere. Thank you Mahlangu. Ngithokoza. Aha MCRS mo moyeng dumela. Ke gopela go MCRS o sa le gona dumela. MCRS go ne mafelo a mangwe o ka re network ke problem. Ke bone go tsena di WhatsApp voice note ka fa alright. Ntwana le tate Mremi le bapi ba pitšatše kgolo le bothokaina a ke le dumedišeng ke a le dumedišang ke Black Beauty Thandi ga ba rate ka moramogeditsana ba imetšwe tate Mremi le kakapa ka kholofelo le tshepo ke a tseba le tlo ba thuša a nke tate Mremi le kakapa le ba lahlela matsogo ba le feletša le ba thušitše fela nna ke re go bona a ba be le kholofelo le maikemišetšo le go tshepa gore tše ka moka di tla feta go bohloko go hloka batswadi. From an experience
ke tepona ka nna ka molapeng gore ga o tlhoka mo ka llelang gona le meloko le metswalle ya go ka toga fela botlhokaina ba bile strong ene ba be strong ba ska ba nyatša bona ga ba amogele gore le tlo ba thuša ene melao le melawana e tlabeng le ba fa yona ba e latele ba ska nyatša selo go boima ka montle ka mo go bohloko ebile ke ba filela phene ba leng go yona a ke lebogeng tšatšing la lekgono tanko ka nnete re ya leboga Thobela Mr. Kakapa le Mr. Moremi ka kgašong taba tša lapa le e di kweša bohloko mara nna ke a tshepa ke a dumela ntate Moremi o tla ba thuša ka tše di ba tshwenyang ka malapeng lapa la ba le khutšo Modimo a fe ntate Moremi maatla gore a kgone go ba thuša ke a tshepa o tla ba thuša ntate Moremi ke re hle Modimo a mo etelele pele bošole mosegare a mo šireletše a mo fe maatla bošole mosegare ke fetša ke re jalo ke Bisto Moro Maria ka Tsantsabela thank you Kgotsong radio motse ka moka ntate Moremi ntate Kakapa ka moka ke le dumediše ka moka ke re bana bešo bohle mathata le kopane le ona le tee le rapele gobane le kry-ile thušo gobane se se le gakantšhitšeng ke sona se le tlišitšeng mmo gobane dillo tša lena di kwagetše maele ka moka ba lefang ngwana le a tšeng lebogang Modimo gobane lena le sa phela Modimo ne le moraro ka maphelo a lena gore Modimo a le senolele ke nako ya gore nnete e tsebagale ge le thušo le tlo e hwetša e bang le tshepo gore thušo le tlo e hwetša ka rona radio motse ntate Moremi o tla le thuša le lena le tieng thapelong le rapele Modimo a tla kgona le fa maatla re tla le rapediša le ntate Moremi ke tle di semoganedi ka matlerekeng re a leboga ka matlerekeng re a leboga hello ka mogašong tate Moremi le ntate Kakapa na le lena re lla le bona ba lekgono ba ga Maleka ke re hle di bohloko taba tšeo ba Maleka ke family ye nngwe ya rena ka mo ga phahla ka mo ke re Modimo wa fe maatla ntate Moremi a ba thuše ebile ke a tshepa gore o tlo ba thuša di a tšhoša ka nnete sho awa ga ke na mantši tanko re a leboga ke maikutlo a ba theeletše o mongwe šo Thobela ntate Moremi le Kakapa ka moo le kgone gona ke kwa bohloko kudu bana bao ke kgala ba sokola e ne gore ka re be sa le bana e ditlhalakantšo tša gore ba eme gore fitlha mo be di se gona ke ba rutile lebogang ke mo rutile le bana ba gage ke ba rutile ka moka ya no o feditše seripagare sa metsotso go ikela go iri ya lesomepedi ka tarekene ka dibetseng tše kgolo damiše tate Kakapa le Prof Moremi ya se utlwa sello sa balle ba rena ba lekgono na ke kgopela wena Dr Moremi hle
gore ge o tea meropa o ba kgopelele go badimo le mangelo ba go fe tlhahlo ba go fa ditaelo tse di tla go ba thuša mathata ba nang leng ona. Re kgopela ba thušehle Prof Moremi re tea matsogo a mabedi hle bathong taba e koša bohloko re ba kgopela gore ba thušegehle. Ke a leboga ke tlakale ko T3 Kopuko 013-1100-406 013-1100-407 MCRS mo moyeng dumela radio mankgabane ka a re gona ra lena wa rra thobela le kae prof re gona le kae motswadi aka awa ra leboga awa go leboga rena kudu prof lapa leo la mankgabane 013-1100-406 MCRS mo moyeng dumela ke buile ka kapa ya ga botse kgoro ya le bothata ka data ba duma gore ba kopantse ditlhogo ba le kgoro ka moka Dr. Moremi a kgone ba thuša le kgoro ka moka yeah ke nagana gore taba e dirileng gore bana ba ba le mo radio ba lebise modimo gore ba go kopantse data ke gale e ba tsenya data le ba bagolo ba mo kgorong ya ba tsenya mara ba di gore ba ka e bereka jang ke leboga modimo a ba directile go Dr. Moremi gore ba kgone go thušega re modimo a mo fe Dr. Moremi a kgone ba thuša ke leboga kudu ka maela lena le dithapelo tša lena pa re tlo gona di a leboga thank you mankgabane 013-1100-406 013-1100-407 WhatsApp line ya rena ke 013-0648582771 MCRS se moyeni ya kwande thobela le kae ka kapa a re gona ra lena wa rra tla ke le tamiseng ke gale ke le ka go tsena ke founa ke le motseng wa Goma Africa go la DRC ko Congo tobe eba re a leboga ba founang ke mogaga ke mphašele ka sebeleng ka se bolele dina ke tla bolela fela sefane fela bothata jo bana ba borena ba ga baleka ba kopaneng le bona tla ke tamiše wena tou ya moroka re go tama ke ka ba ka go sideline re go tama kudu mogago mogolo tama wara bothata jo bana ba borena ba ga maleka ba kopaneng le bona ke nagana gore ke bothata jo e leng gore generation ya e golankane jwalo ya after e be le gore after 80 go tla ka kweno re lebane le jona ke mathata e leng gore batswadi ba re šietse ona re be re sa tsebe gore na go diragala eng go bolela nnete gona dilo tse e leng gore ba ya through tsona tse e leng gore ba ile through tsona bontši jwa rena re ile through tsona re sa ya through tsona letšatšing la legomo baswa re goga boima ka mohlako o ileng wa gona re swere ka mo go fišang tlou yešo tse ba jwalo gore o lebane le mathata a mantši a e leng gore o swantse o ye go kgopediša o bo rapele o kgopele go badimo ba ditlou gore ba go fe pheko e leng gore e tlo kgona go dira gore o kgone go tsena ka lapeng leo di ya matsogo di ethapelong ga o phasa badimo ba baroka o rapele o tiišitše mogala jwa gešo ga o ye go ba easy mo yang go tsenang gona kgale ke lebeletse this live streaming ke se lebeletse from mathomo gong ke potsa gore ge nka ba le chance ya go tsena ka bolela ke tla share a tie le lapa la ga maleka tabe ke thata yeo yang go lebana le yona ke thata ka kudu I wish when I come back I can just visit ke tle ke dule fase le wena ke bolele le wena go kwa kudu pa ga o etla o re botse o tle o dule fase o bolele le rena pa re leboga ge le kgona go tšea sebaka le kgone gore lebelela ka di-data tša lena le kgone go fa balli ba rena maele ke se segolo kudu se re se tlhokang ka mehla le ka matšatši le thego ya lena
thereso gona ga go ye go ba bonolo mara ke leboga le lena pa le re le tla re fa maatla ka thapelo le nna ke tla rapela ka phasa badimo ra kgopela maatla go a go tsena lapeng la ga Maleka ba tla ba kgona go kry-a thuso re leboga kudupa batho ba go swana le lena ba hlokwa ganya le sedi ngwana mogalaga thobela alright matheletši wa motse community radio gona fa le go 96 number 3 FM Congo bana bešo Congo gomme o no kwa motho a dutse ka mo morago ka mare le se ka mpotša ka motse nne MCRS mo moyeng dumela mošate a re gona ra lena wa rra thobela go bolela nnete batho bao ba metsi ba nkgomla tiro mara bjalo gona ba fihlile mafelelong ba ska lebelela tse thuso ba lebelele yona tsela eo se segolo ke lego ba ausi e itshwere ka bogaleng bjalo se se ntlisang monate ke gore ba bolela nnete kore ya makgonthe taba tsa bona di a kwagala and di straight a di nyake selo mme ke di nyaka thuso fela bjalo mara ke tshepa wena ntate no ke tlo ria jwalo pa ka dithapelo tša lena mantšu a lena gore yalo se sengwe se a bulega lapa la ga Maleka le a thušega ka gore yalo mantšu a lena a tloga le bohlokwa kudu le pelo tša lena ka mokgwa ke dikwang di kgwathegile ka gona se sengwe sona pa thereso ke gore modimo a ka se re tlogele re le ba ba ka relela le thieditše radio ba bang ba re bona ba le kgole modimo a se re fe maatla le tsela gore re go tsena ga Maleka re ya go tsena ga Maleka thušo ba tlo e kereya aha nkare modimo a ka wa pesa maatla le badimo ba rena gore ba thuse ke lebogile kudupa thank you papa thank you re a leboga 22 minutes to 12 o'clock nkore mohlomongwe ke tope wa mafelelo MCRS mo moyeng dumela thobela ka mošate thobela ke tlhoka ina mo ra go amogela ke mesa ka thobela mama aowa nna ke utlwile sello sa baledi ba rena nna ke ba advisa ka gore le nna ile ra kry-a thuso mo ntate Moremi ra robala mošima so le bona ba kgothale mo ntate Moremi re sa robale ra robala no ra le boroko dilo tsa rena di sepela ga botse ka ntate Moremi no re leboga kudu mama so le bona ba kgothale ba be mo thapelong ntate Moremi re tla go bea dithapelong re tla go rapedisa hello tsena lapeng lela nke modimo le badimo ba be le wena ba kgone go thusa ke leboga kudu mama ke tla ria ka mokgwa o ka dithapelo tša lena le mantšu a lena thereso nnete yona ba tlo feleletša ba kry-ile thušo mama awa ke a leboga thank you mama ke 2212 moroka ke nagana gore re playstelele ka mo go balli ba rena ba le kgono ba tekwetše ka ditsebe tša bona ba theeletše ba ba kgothatsitše ka mokgwa ba ba kgothatsang ka gona ke ga botse kudu ebile re a leboga bana bešo la bona moleko ge o swere batho o ba palliša le go emelela go a go nyaka thušo mo motho a ba go le maatla a go emelela a fetša a kgonne go emelela go ra gore boima ba moleko ga bo sa swana le maloba le maabane so le seke la te tshola gore le emeletše ebile ke nyaka go le lebogela gape gore pride ya lena le ile la noetšea la ebela ka thoko la focusa mathateng gore le swantse le kry-eng thušo dilo tše dintšhi di diregile bokoko ba dirile diposo mo ba dirileng diposo gona e fela ba robetše
ga go sa hlokagala gore re ba sware le dikgopi re ba kwatele. Se se leng gona fela e no ba gore re dire gore maphelo a lena a lokeng, le kgoneng go robala, bo papa go bana ba ske ba tlisha bana, ba sepela ba tlishe bana ba dule. Tlhotlheletšo ya ka go lena ke gore go thoma go sasa bolelang le ba bagolo ba ka gae mabapi le se stepe se le se tšereng gore le tle ka mo pitšeng tše kgolo le tle le nyakeng thušo tharolong ya mathata, le bolela le bona, and then la ba moya o tee wa go nyaka thušo ka baka la gore Moroka ke šetše ke kwele go bolela nnete gore kgoro ya ga Maleka mathata a ba experienceang le bona a gona ka mo malapeng a ga bo bona. Manesho o mongwe wa ga Maleka o sa tšo tsena a se kgale e ya go bontšha gore ntwe e gona mo kgorong ya ga Maleka. Jwale le gopoleng gore Moroka a ka se kgone go le thuša le sa kwane, o swanetše a re ga e tla go lena a tle go lena a kry-le le sekgobothwane ka mare ba bannyane e be ba ba reng na re nyake thušo, mara ba bantši e be ba re ba reng re nyaka thušo. Ge a e tla go lena a kry-a le sa kwane o tlo palela ke go le thuša ka baka la gore o ka se thuše batho ba ba sa kwaneng. Mmereko wa gage o ba bonolo ge a ka re a fihla a kry-a le re le ba ga Maleka Moroka re kgopela thušo re le kgoro ya ga Maleka. Ke ra gore le ba Kgalabe le ba Kgekolo dingwetši bakgonyane ba e leng gore ba theeleditše gone jwale o mongwe le o mongwe a foune le o mongwe a re thušo šiwe ka baka la gore batswadi ba swanetše ba tsebe gore ge ba sa eme le lena ba le thuša ba swanetše ba tsebe gore ba tlo robala go sasa, mathata a tlo šala a tshwenya bana ba bona. Ene o mongwe wo a reng mohlomongwe a re no re ka gagage gone jwale yena o bona o ka re o na le boroko a ka no se itsene gabotse, mara a tsebe gore go sasa e ka no se be bothata bo ka no be bo se gona le kgono e fela go sasa ba tsoga bo le gona. So go bohlokwa gore family e ka moka ga yona le ba bona ba naganang gore ba robala gone jwale ba tsenelele mo lebandleng la lena ba le thekgeng gore Mokgalabo wa Modimo ge a tla be a bolaya ke pelo a bolela le badimo ba gabe gore ba mo fe pheko ya go nyaka ya go tla go le thuša a kry-e le lena le ba moya o tee le lokologile ka moka ga lena le ba ba nyakang thušo. Right, Moroka ka gare ga di-family go a diragala gore ba lapa le ba ka no ba ne le ngaka a bona ba le bane le ya bona ba le bane le ya bona ga re batho ba tlogele dingaka tša bona, ga re batho ba tlogele dikereke tša bona, e fela gone jwale re kgopela gore le re feng sebaka re le pitšeng tše kgolo tharolo wa mathata Professor Moremi re tsenelele le kry-eng thušo, and then Mokgalabo o tla re ga a le thušitše and then ba bangwe le ba bangwe ba boela dikerekeng tša bona, ba bangwe le ba bangwe ba boela dingakeng tša bona. Gone jwale a se gore ge le tlo re Moroka o tlo re thuša o mongwe a rawa nna jwale ngaka ka kedieng ka yona. Moroka ga a tlo tšeela dingaka tša malapa a bolena space e no be e le gore ye jwale e nyaka yena ka baka la gore le kgonne go tla ka keno. So re kgopela gore le rapelaneng and then le kgothatsaneng gore le beng ba ngata e tee gore mmereko wa gage o tle o be bonolo. Ke a leboga Moroka o ka no enamela. O e beile gabotse malome ka kapa nakong ye ntšhi ge re fitlha di-familing ba gešo re kry-ile gore ba re di-family ga di kwane di-family ga di kwane mmamogolo a bolediše mane lapa la mmane ga le bolediše la mammang re gahlana le mathata go swana le onao. So go maele a malome ka kapa lefileng o lefile maele a go tlala seatla se nna ke nyakang go le botša sese sona thušo ge motho a inyaka ga a nyaka thušo go tlo ba le batho ba reng o ka se thušege ene batho ba reng le ka se thušege ke bona ba mathomo ba ileng gore ka gare ga diemo tša go swana le tše ke bona nkebeng ba le thušitše. Re tlo ya mola kgorong re o bolela le bagoro re o berekana le dilo tše di leng gona mola kgorong re o leka go ntšha dilo tše di leng gona mola kgorong
re gatlana le mathata gore ge re fitla ka malapeng a batho o kry-a e le gore ka gare ga dirumu tša bakgekolo go na le mapokisi a kgale go beilwe dilo ka mola ge re ya ka mola ba bangwe ba gana then lapa le ga le loke ka morago go eya ka mola o kry-a le gore ka mola go dutse nto e leng gore ga ya tshwanela go dula ka mogare ga malapa so ba bagešo ke tlo ba thuša then se segolo ke go tseba re o thuša malapa makae se segolo ke go tseba gore na ka mogare ga malapa dilo tše di tsweleng ke tša go ria eng kgoro ye e ka se tsoga e lokile gobane mo kgorong ye go a bontšha re go na le ntho re e bitsang generational cares mo go na le generational cares gora gore go ne le mo ba berekileng gona gore le tle le roba le ka makhu a go latelelana le seke la lokela ke selo ba tswalela mebereko ba tswalela manyalo ba no nyaka go bona ba le diba ka lentšu la gore lena ka bo lena le latofatšane ka boloi le sa boledišane go sa bento e tswelang pele e le ge ba nyaka go bona medimo wa bolena e felela ke maatla taba ya phekola meropa ga se bothata kudu ebile ge le kwane ebile le gata ka mošito mo teng seemo se le fitlhileng mo go sona sesi ke leboga kudu ge le le basadi le ile la swara thipa ka bogaleng la emelela la tla mo dipitšeng gobane gantšhi banna go ba boima go bona gore ba ka tla fa so banna ba le go sasa ge ba fitlha kua ba seke ba le dudiša fase ba re lena le tlontlolola kgorwa ga maleka ga le tlontlolole kgorwa ga maleka le lokiša maphelo a lena mmogo le ya bona gobane go boima gore o le monna o tsamaye o re ke ya go nyaka thušo go batho so se nna ke yang go se dira ke gore lena le rena re tle re berekišaneng ene ke nyaka go le botsa gore le sekatlela kwa mantšu a ba re mang o re mang a re mang a re go tlo ba le ba bangwe ba re moremi a ka se le thuše tšeo ke tša bona di santse di dule le bona no re le fihlile tabeng ya gore lena le nyaka thušo ene a re tlo kwa ka mang gore ba re mang o reng nna re o tšwela pele se ke se kgopelang ke se ke kgopela ge le fihla gae go sekebe go ba le lešata meeting o leng gona e be meeting wa kopano gore go tloga mo re ya go bereka jwang a ke se ka lebala go fa batheeletše mae melaetša ya maloba ge re be re le ka mo mabapi le taba ya family ya ga Mokolo malefo wa tšwa o dutse le family ya ga Mokolo ba kwane ba emetše date ya rena ya meropa re emetše ba Mokolo ba tle ka gae ba tle ba kgethe letšatši be go ne diphapano tša go swana le tše ba le ba ga mammeši re sa emetše gore ba bolele ba bue go rena lena ge le ka bolela la kwana ka pela nako ngwe le ngwe gaetše nna re tlo le thuše gobane batho ba bagolo batho a re swane modimo o file lena maatla gore le be le fetse le fihla mo le nyaka thušo ene ka thušo le tlileng go e kgopela nnete re santse re le fe thušo dilo tša lena di loke mmangwane a ke go leboge go felegetša bosesi ge ba etla go tliša mathata a go swana le ya ba tlišitše mo a ba paule mokgekolo ga ba paule motho ga re re mang be a ria eng re sa ya go bona gore ka kua lapeng lela re ya go gahlana le tše di jwang botonki ba o santse ba tsamaye bonoga ba o santse ba tsamaye botšhweni ba o santse ba tsamaye lapa lela le hlweke le be gabotse go thotha le ka sekgone lapa le la sela lena ene go thotha lapa le selela ga go boima ka lebaka la gore a o tsebe le gore le begile jwang ene go tswa ditene le tlogela lapa lela le sola go sa le bothata go bane tšatši le le tswang ditene le tlo bua gape le tlo phasa gona ka mola gare ga lapa lela la tšea mathata a le gape le sa iša ka lapeng la lena so go bohlokwa gore go ntšwe le rieng go dula fase ba gešo re boneng gore re ka bereka jwang nna ke ya go ema ka lena ge le fihla gae go sasa le a founa la re botša re kwane re le ba ga Maleka and then ke ne nnete re le tlo berekišana le the right reverend Malefo le malome ka Kapa and then go tloga mo nna ba galabe ba tlo mpotša gore moremi dilo di lokile kua and then date shi wena ka letšatši le leso wa go bina mo go sona nna gantši košeng ke bereka ke office ya mpotša re ka letšatši le leso program shi e re tsamaya go bina mo go sona dilo ya o ka botšiša ma tate moremi ke kgopela go botšiša rena a kere be re tlile to kgopela thušo jwale ya ka re tša le bana bešo jwale ge re ka re fihla re bea tabatafoleng go bana bešo ra kry-a le gore a go nekwano go tlo feletša go diragetšeng
no ba ba sa nyakeng a re tlo ema ka bona rena re tswela pele ka lebaka la gore ke nto malome ka kapa e boletseng a re mo a re tlo tšeela dingaka tša bona goba baporofeta ba bona maemo goba go balwetši ba bona re tlo bereka ka seemo se se leng gona ra feta ge go ne wa tsenang kereke o tekela kereke a se gore ge re fetša go bereka ka seemo se ka moka batho santse ba tla ga moremi no o mollo mongwe o tlo ya mo a dumelang gona mara se seemo se fetile gobane malapa ga bolena ka moka ka seswane gore gore ge ile gore go ne ditholwane di kitima malapa le ka mokana ga ona and then a se nto botse jwale ke lebogile kudu ba ge shugele gonne go tla moki maga ge shu dinomoro tša kua ga moremi ke 079 170 9862 079 170 9862 or le ka founela 060 959 0303 060 959 0303 or ge le nyaka go letšetša nomoro tša pitšeng tše kgolo malome ka kapa o tlo lefa tšona letlakala la rena la Facebook no re Dr. Moremi ke fela ke bolela ka mehla le ka matšatši hlokomelang batho ba ba re romeleng ditšhelete ba le tšeelang ditšhelete ba re gopela le re romele tsona ka kua di-shoprite kae ke gopela gore le te tlhokomeleng ba gešo ga Moremi ga re tšee ditšhelete mabenkeleng re tšhelete ge o e nyaka go itliša ga Moremi o tlatla ga Moremi ene ke rata go advise batho gore ge ba etla ga Moremi ba se ka tlo ba kitima le mo le di-ATM ba re ba nyakana le ditšhelete e tla ga Moremi kore ga Moremi ba reng pele ka lebaka la gore re gahlana le bothata ba gore batho ba romela batho ditšhelete tše dintšhi ba tla kua ba lla ka nto ke ba botšang ka mehla le ka matšatši motho ga ka go inboxa a re go phekola ka founu a re o rea video call wa bona tipipa sefatlego napo mo bloke or ge ile re o ile wa mo romela tšhelete bula case ya mothowe and then o re fa account number o tle ga Moremi re ye mo e le go gore bank ba e berekiša gona and then re o bula case ra tsenelela tšhelete tša lena di tle di boe ba gešo ke lebogile kudu malome ka kapa batheeletši ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago le ka mehla le ka matšatši ba gešo le dire jwalo ke lebogile kudu le balli ba rena re leboga moroka dinomoro tša pitšeng tše kgolo o ka romela kapa o ka romela voice note ka kapa ya WhatsApp line ya rena gona fa le go 0729307400 06485 kakapa 0729307400 0729307400 ke WhatsApp line ya mo ka romelang voice note gona mo pitšeng tše kgolo fa gomme ga gone molato moroka a re lebogile kuduhle maswane special sa mabono re le rulelela ka masenke a di-second hand a mohlobo wa pele wa go tia re swara masenke a strength so a hwetšagala le ya maswa ao a pentilwego a hwetšagala ka 0.5 0.6 to 0.8 re hwetšagala ka ntwane thabakhubedu ramelete mo go felela go sa dibase o ka ikopanya le bona ka nomoro ye latelago ya 0782717617 goba 06084531339 goba 06604574775 ka dinako ka moka e tlang ge stoko a se sa le gona hala la rulela marule